Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Gai Waseayani.
Ya santi saro sampai tatau na nuku katundrau na nuku bula-bula arto na turang na ita may ron ngau may na tulang may biti na watu ni diabo trio na kabi bing karabating tai arto may tamanting non tabi baka marutang kan tolo bital tunga kina non da wasini ngau na non da ngau na bata na radio bulan do bata sibito ko bikata tolu na diu na miniti no monito kan into bing karabi pedil novo na kabi di singa tu city negatin kele ni singa ni pulau Kosita bagi bina kana turang rolun tolu rosang bulu ketolu bikin bagi rambut tiga ni bikin ni turang na marama der bukin ko nelawa na pepo non duin dieso and bisa ma tikin na buru lebgo ni bulu bina kana nonta main na buno lo manu bici na pipu bale bag turang lo mala sare tini kama en nonta bunoa bagat lagi ni bikin ni on ni ngara bita bicu bagat taka ngai tomadi juga dia na taka bina kana bikamba ni bitamba ni mati ni tu bonto mbeka na no moni toli li bagito okay ndo beka na ken na saumi lo mani basi na mini bus so ko wasa tigo na ngonongo na bi matin tundu indi talanga so na no bura ni bulo bena na bi matin tulele na Pasifika New Zealand ke Australia Samoa Tonga ke na bi yatu nun lalai tale so na Pasifika ni bulo bena na kanta o ni ndo patu tigo mai na bi matin tulele mai Europe ndi do butaya ni bulo mai Pertania mai England Scotland Ireland mai chamani vrani se ke welesi ken be matin tulele butale so ni tikina na bugni takatakan karabitabi na mati polin bola tangani mati polin perani se na bugni karabitabi bagang gito na be ligle lebo mai perani se bota lagi na mai England mai Romania ni mbulo benaka na ndobat alchunga mai Spain ke na bi matin tulele butale so sing da butika ni sa babak sa butika na bagang bulo bike madi ena ka berani ko so ren rambung tiko karena kanta na ita Kingsland bagan ni bina katu ni kemni to saro ning karabita bitu ke Southland sambung ile bucula bunua mai Pertania na ngono go ke na bi matin tu bole kate so ko sa kero do bari ta ko so sanga zambi tu men matin singa na ngono go so sanga mataka lele dan so sa limbong ile busara so ki mami to pato to na ngona se ngona tapa oni se mata tikin na non tabi ko marota ken bi libu go sabe kin tabak tu ni bikemni na radio bulan do banta go men ken studio San Francisco na Sano California na Rocky Merke na ngona ke tondo wakati lacu ni bikemni o an Pacific Standard Time sibi na tolu en tini na miniti en ngona sargan da vital no to kingo roni o bakal leta mai na munibina numi en serre nama katal chunga men sona program dan bise matu kina ni sibi tong bekan na antona wa mengo en da vital no chuga ni botkerto na maramatina arto lele busarbir rambula to to mai en matina cancer en do ba murir to to kan besinga to city anda ba bidu bena kan di ting me bikanta ni akabi kuwa boreta mo una ni tu na siama tal chunga mai ya odi na gebo itabi chung me birto mentan ngai kila to kan den ngon lega menko ortu na super cancer survivors and dorong robe na kan orbital no en non ra mbuli kenda chiko na buku ni mbulo binaka enta sa mbulo tukin na ngono go awo mbi chiko bi kemo ni na marama so la ko chiko na mbulo rendre na kena vito chiko na mati lebu na cancer ene kena vi matangali ndi tal so ya ngena maka chiko moya ya nondo vito kani wo sabore takin gindu dawo tigo na vito na kaloko en kabi ni vinkarabi ende indai sina bi kabi to sar moniti kena bak rombuka abang bulu talanga bikim ni na bi kani ni sa siamo chiko mai na live no to Facebook page ya lo binaka en ya lo bak turang na ya lo bak marama to bikim ni ngai nduanga na like ngai wasia tu yani non to bito kan di na kabiran ko bulama lalang bis badi look for tu na marama taungo na buni bito kan di na kabiran ko wakata lagi na bay ono small buki raf ndo talanga na ono small sangai zurmaya na kabiran ko bagan ni binang talanga bay na wanga egi joy bagan ni binang bay Nancy Tambu wai karua suli buni bola malo karua na bito kan di na kabiran ko wakata lagi na bay ortona siamo chuko mai grafitoni mai graften no mai Australia we vasi mata tamani balu setereki no numtal chunga ki no Millie Hagan pina uluviti mai Balranad ke baka ndonu ya ke ortona siamo mai New South Wales orto bina numi chuko mai na mati lawak sin matu bale ne vasi mata mai na Griswold Place mai nambua ena eka bina ngani ko bulu bina ka flow ray sema kalau ngata sigundo bin karabi mai asano gori mai serne bulu bina ka sala sikiti ke nomuni matu bale ndon mate lola orto ker chumengo me na numi tana sere ne talno ni bola matambe ke iya kina na bikilai
artulang atabi kenda nambua se rau ngena maka cuma ma endo ngon lek kami ngopo kata laki nabi pelin de ama mana anu bulan mai tabi uni na ekabi de pinggir rabi hinde indai sabina ka na va kabina binaka bike munito to sara nabi to kani oni sema voli mai na ekabi de pinggir rabi hinde indai oi lai hiap kala di kata-kata sar juga na singa bekito relay vakila juga leu sar na kanda mai na korturang sanango ia bagatur tunga bang malu na Willy New na Didi New na Tommy New na sabang na eza nai kemi sa bikin tabag juga bikin meni na kami di bengkel rabi ndai belum na kele si Wong mai tongang na gavoka kai kami dekin ni labo ya sanango kai kami dan jina sarang ay sweet Bula celi no magi Sacramento Vallejo Santa Rosa Los Angeles e California Chicago Seattle Pennsylvania DC Lavoni America e amiga Garabanga Luli and the facing Kilay tura caregiver Sanganira warawa Sambula walengani vosota Taka me hutu kuna manda Soratawi mate sorangasi sara Waneni viti randa wuki laikina
Radio Bulan Dovata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseayani. Totok na tumutun na matilo totok na banggan rokon isang kanyo ni talo ni mama tuntu menantara magi chumba kana bingo na totok sar ya na radio bulun dobat sibita ko kita na tolu en rosa nga bulu kaba na miniti ukila di lele besar dar siam chumba na kabi bin karabat intai rawa kamur itu na radio bulun dobata ando tarong chumba be sapa tu man mai Hawaii lele sa siam mata sar na bikasa na ya tu chukan baka tau chu chiningon go lele sa siam mata tu na kamaya bagai bola tambu sa bangaya gai batalya alebun na thiri anda sa anda tiga bu tugu na take mai na ngono go so tugu da ni na kichi
na kena baka mai ulindan baka sara so itu ni dona mati lawa-lawa buru-buru go sara sanga cukup mera regulator kan na kende wili-wili dona kena ngoni sara sa baka dor cukin go na wele sar tungan non tan butu non tamaro takatu ya na zil ni mati ni singa barabi nuku bulo-bulo kono buno sarnga sianga ni nanu mi mena ya doni kinan dona baka talaka ya tu ya di nakama me baka ya tu ya mai na korturanga Macau akin Kingdom of Hawaii mai lain nai tu ni le do sa bulu kadiwa sa kautan non rembula na pukun di ni leng baka lolo maka libur tem tak cunga baka cunga wildfire wa na kena koko cunga mai na zangi baka buna na kena ya me mai na buno libu ya undolu baka undolu na vale na motoka watala ki na vi eu baka maringit na lomo di kormakau ya kama na nduanga na ngona leka yo yana bika sa tsuk ngono gondo na kan foreign assistance talanga da bo bina kana bugu ni ngoma tanga ya tu na matin tu lebo America lele bo sa tu na America rani baka zoranga baka tegi kwa na nona kata ni piu bue china kena tare da kitali wa na bono lebu ai ndra kana non ra santo to linga talanga mai na pi matin tu lebu pura wili talanga ki non to matin tu mai vici sa bagre ta tal chana to prime minister near to sa tu bagara talanga to na vebu ke mai vi Hawaii o kila ni andona ngauna dona vio kani o roma to vi polgereti enanguna se liuta ki Hawaii tunga kina na kena tui na ngono ya na Kingdom of Hawaii andono makachuko na ngona sa vital no chuki norto na ngori turang na tuibiti na ngono ya me evita na matin tu asange lapit tagi chukumai menda sa sidde kinai eventually we will see the to Britain me bakanta sa kilai andu saranga bira na matin tu ka sa bagayo me nda sale bagarurung kina na ngono sa tega butarong chuka ni kino Amerika na isau ni kena baka mai we ana norto iya na pal ni mata mai katok mai nukula we vital no arto approach taki Hawaii mai ena ngono ya ka sabaga iyo tu sange mani arto mani do batanga wir mai non to puno lamoni bici wili kina na tu viti na ngono ya menda sa sulinga ki pertania kata po bibina kreta manta o Hawaii me thobutu lenga na ngono go ena kena korturanga saranga na ngono bilu tagi tukina na tui me Hawaii mai la hina ko e ato chuku kina na lenga bakalo loma ya ena ngono go ka mai na enon lip mai Maui kena korturanga ke Hawaii sena Kingdom of Hawaii liu o la hina ena ngono go yana itu leka bikenda saya tu juga nabi buku nabi matin tu lebu nonto pura-pura sabun nabi nak tadi juga na waka Samoa mai bira aberto na mai na state mai Hawaii atu ni bagre takana kena kova na Jones Green na dio sa luka dio ya na raw ni top up tagi sar juga na wili balata sempre rikle juga ngono go sange baga dur juga na taka mer baga sangrai oiran lini ponua mer wili tu do sar so sa tiko o sa yali na ngono go rabagre taka chunga go warned that many more people could be found dead over the next week in what is already the most deadly US wildfire in over a century. Wrong, many hundreds have not been accounted for. Ndona kan begitu e California sandona kan nakama sandu ya tu tunga na biambaki au kurang buisar ni ambaki ngo baka sianga sutsar ni puno tegi me baka libu nakama California sa sianga banga na vida na ambaki sa uti ni ngome na Napa Valley na Sonoma County kama ka ndona kan na pika e pakathatani na vale na motoka yo sianga sutsar ni lebu na lini ponua ramatikin ya ko tukuni chingo tukuni ni na dio sang bulu ka dio sa ramati chinga ndangango tukuni is already the most deadly US wildfire in over a century na be kama lebu to
tokony ny vida sagnabolona ondolona ekar do bakatatani ia endo le vida tongan'le nivonu endo koutanikin nondrombola Kongo mi Hawaii sa tokony kena wili lebu tondua ramati enangoni ndona wildfire en ni ochi ndona nrau na embaki ya ayan itutugu laga bikenda andan pamboto medan sana masula kir chugo na biokani lele busargan kandar kai Hawaii kandina ratalno chiko na buku ni lenga bokolom ya zo bir chugo na ngonongo na kamale bo ya zo mai Maui ken korturang makawa ken Hawaiian Kingdom ya mai lahina mai na vida na singa saunchi se hado chingango na daga ken sangai chugo na bibu chige na sangai me na tare daga tali o ya na bono le poya sabo bekende rusa bulkadio no meniti me pana koloko na radio mbulun to vata San Francisco no moni tokani pedil na novo sabo bibina kata chugo vale no dobito kani na kabdi singa tusi tende ta Nada besar mata bebulikin ento na nung life insurance policy may pay Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabito ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man na check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangan may. So, ang taliwara ka tala tuntawara ko. Kubertungko. Kau saya lawag din, o kami binakatak. Nagkampan binakang ko na heritage link. Nangono binakasarang nga, sa katalinto na kaya, makatara tutu na kena, baka na kena pepobog dito ta. Kami sa umi, nakilaw kena timir na vavaka, isang tubig kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi, naman ni marong kina ngono, mojuri, palimbula. Kakivay kabat, takawado na insuong. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance doon nga, so mo na-claim na luman ni Rosang Bulka Banewa. Kaya sa ruwan ang baki uti na policy gaya na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siya nga. Raw sar na baka leo po mo na telefoni. Text may kinabas sa iba, walu bandu at tolu 85 na kenay tutugo matalalay. Awawili kay sotale na itukutuku oleh buka sanggara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na labe-labe ni endua na bagan dinti ke kayadana na itukuni ke mata batudo. Era to wabala eso na turanga ke na maramanindere. Akota batakaya na ibugan dinendi na eso me toko na nanondo to italano. Nigay na makamay na toso mingaw na kay City Benny Raturlan and a racing of Bukalulu ni 7 na ba and a tini na maniti. Eviti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Na makamay and a radio bulando bata San Francisco. Mikauti kanda batamay. Mandreba na buke ene kena somi na libo Senegas kita urani buke iko. Girita may na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota kikina na ulutanga mimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutanga ni toso kiliu. Wei waka ungeti ka dau wei labeti. Rongote na wei akabin ni tu siti ni 7 na tinikaro na tinikalimana miniti wei kemandoi viti. 7 na tinikalimana miniti wei kemandoi California ana wei Singamoniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na radio bulundong wata San Francisco me kauti kenda watamai. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemanda we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemanda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote na radio bulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. En de woning nou na lewe ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na da menda vaka talutaka bo sing lutak sa baka kapitan ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na we matangali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, gila ko pata na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack,
Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtou giringa kina bitu sai bitu tolu dio tolu dondo limono se onga ngole saranga le tomiku mena no mota e na dio maluma Billy Street wea e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rutuli dilibutaka ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulan Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Ai tutuna balina ke mui talanoa Eu vou passar na nauna Não vai com boca Diandina bekali Tenaro mai bakaduru bosa Inomula sukede angatona Amole meru alaki bose saraki lautoka Makai lili singa tolu boli e toka toka Resultale mai vale au mai romola Niko vakavalaka Kena buatale kona mona Nakala suya nai kala noa Tekivu sarame sakina Niko voli Amade made voli bakada Eve i bongi Tovata meu vole kayani Ke kongiri voli Matali eu veio Ni uenano mui buki buki Bukina ke mundai musaloriti Au asuta kanina mole Kaleki lautoka Delaina vesi awagaila Kibunitoka Resultale mai kivale Isama bakatoka Rumuni nomu bakamau Nanti kopina ke non buikarua Elombu koboroka bakandua Durung aluya nikituma Besana ngoletale Nubata kata namu mama Indelani kobate Ukaya mai mendarubei Osakitale Podemos mudar mau Ni ula salve si la enviamo Pinakangamos a serekiamu Rauti aura namu i bakarau 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 Ya santi sar tio poko bidang sarangan no muni bakara urtu tala turangan itaya mai nonronro mai ngau na tulo mai biti bong bulu juga di bertu tu sar turang marama ita na kabi di bingkara tinta mai korbo turang mai pandar pandran tu bulu bidang mai lopu mai nukuloa bakatal lagi dan kena koro tok rabita tok mai lebu ke ngau ni bulu bidang mai no kama mai somo na kena resort repina mai nuku yaweni bakatal lagi dan cucu turang mai nentau ni bulu bidang ngori turang takalengau ke buni na siamo cukup mai kena koro baga turang mai sawiyeke na kabi di bingkara rabi enteng ge dorong odir to na turang na itani tondo langser san tuana kan marau ni londa na buku ni non rendo klabi na katun na kena tuboy pa mata utu na ganga ni sere so erdo babu na nrbaka sambalabu so do baga turetu na wai ni mata so erdo iya sa ko ngai ai lebra kantar ni masalah tak orto na naita orto sana naita jungai santa paga nama tal tunga na buku ni non to sota na mata timi ni non to bonua na buku ni ruana tes lelebu ni sember di pakatapari sember ni tanagay pakanama tadi en sota lebu ni rugby world cup ya indon mati ni bika en do mai zengu chuki no en kendo to to kamene tutu ni tini kendua non to nganga pa bitara chunga mengo
Kada buku di Pacific Nations Cup to sa talabi talamay lando na itutu kanto ba kanto ndendre chuko mendo to ndo sibita mendo to lakodake una kanto may zaba to kin na diwa to sembati to kan na diwa en ngonongo newly updated World Rugby rankings ya ndua nga naka maro tagi sa chuko bakali ngonongo wayan to sa sibita to bakali lai na mate timini Wales we have surpassed Wales sa atok na itutu number Welesi ya nabuku narto mainruka nang doon gito koko asar en mo ni mother sautin ka dio ke tin ka bitu wata ke Englandi to sa lutu sombukina na mate timo ya ni Welesi kenda to na pasa sapata le pambu ne katolu ni World Cup to nang to ang gitu chikin rondol ka bitu ang berto ya na rona World Cup sang kita batal ngango to sarto minggang katal chikin na tim ni Welesi kanda to may ruka tala kin na tim ni Uruguay endo na tim to kasarera na itubutuba na rugby World Cup ya astek tukin lebsar na ndong gitu may na league level England peran si capan dia nama tim ini bici bakal sabar kita kan na World Cup setup Indo lah ini nama tim level ya ni nabi tanah bagi saud ser do level satu lagi no overseas based ya na kena lah kungo sarvi do ibin na kasar nga orto na local base balai tener to sanggi tu na franchise ni rua karuan yang baki to sa lakota kisar na playoff kembali very healthy competition sa cunggo na Loman squad abang kita ko Simon Rewalu ni erto sa in high spirit sartungan ngononggo pagreta katal chunga panim botia ke rebita tala turbo kento mentu sana vito ko ninga ngononggo kelas ati ka bo die off any pa malu na nonda asuli chunga nonda baka sam jodi ndon me sana duru odi me lutu vai ai wambo tani sa koengo da tul soblu ko tolu enta sa nondon nga me sana masula kirtu chikon tana kilo bagirtu na moni mazango ton sota chugani batken do biro no madi tim lebu da sa kila binaka atu sartu nga matan go parensi new chingoya sota bote ke Englandji ka tugudin rona sota bote ke na madi tim di parensi mai nont oya endon na vonua lele usar kila na sibin na vitu en 5 miniti na matakali lai ni singa tambu saranga go na ngono mai viti kena mambale danangai plastak ngai kai 5 nahua ya na ngona enten gitu kino kenta ni ochoya Twickenham Stadium na home of Fiji for England rugby English rugby ya na ngona mana singa tambu tal mazao mingo ni sibina ruwa tin kali mona miniti na ngono mai viti ya na gitu mbula tal kena sota pat England tuguni na woch saranga na tesle lebungo wat ke ruwa na tsoka na do burubura mai na Northern Hemisphere o England wat ke paranse sana rauni kila orto na coaching panel ke kenda na lewe ibiti ninda na no topo bobina ka tuin screen na zaba enda sana expect taka chigo en mati timi ni non tapo nolomano bichi ya ngono go daba ka sau tigir to manta na dorpo na bugun to taka chigo ba ko koa to ma assemble taki en don na ngon na binaka en non tapo nolomano bichi ka lebusar na rugby pandits en non tapo pura tukuna go en don mati timi ba ka ruta gi ba binaka compared to the previous World Cups yang nonton mati tim ni bici sa laku chiko en ngonongo ya santa pagno ni bilang tu berto na dorpo Simon Royal Lui kirto na coaching panel to doko Mr. Gibson na backline coach baka talang kina be Graham Hughes na kicking coach Mayambai chiko talanga Mr. Kuhn or kwada nonton daw ni Mas Lebu Mr. Nathan Nawani Buka kirto to ko sar na squad tal rina kama kirto na coaching panel chiki na Simon Rewalu na head coach kirto to ko sar erba kita biti kirto chiko to behind the scene mertong garabi chiko to na turbo na ngunungo tuning ade in high spirits da sana masule kirto chiko ena buku ning gitu lebu satu sartu matandra to en moni matang go main non sota bat kina matim ni paranse na matang mo ngo Englandji o tia to sana ge machiani en rugby World Cup lebu tukuna to em takatonga na kota final do na turanga vola wa sabor ta ko chiani ke baka to butu chinga bangor ya to na ado chinga kina to sanga me to baka na bitu to sale ko to Melrose Cup na Olympic Games na World Cup na chini kalima talaga minto nangono minto sana tayang bita kay supa o yana William Webb Ellis Trophy
Kelani tiga bu pala tagi bay nangona mai ngangakin mati New Zealand na mateni ngona. Se to adobo chunga na kota final se berta le to pastakan. Vida na tim lele busara rawata baga tolu baga rua na Rugby World Cup Afrika winta ko chingi lanji winta ko Australia ya sarto winta ko chuga le busara na abe tim lele bu South Africa sambe ni chuga ngonongo le burge pakata taro chuga nangona dava enda to nang ngangakina kilana dava o kenda to enanduanga nangona to nang ngangaki nai na positif tu ngana nonta pakasa baka usabaritak na radio bulun do bata o apagaritak nan to nangona ke baka manta nga inrakin rakito tu nang bula iyo ko mona reda nga the positive out of it kembali na mati ni bici to sa hope tagatungan sa lako chuko na direction dono waya na sa kau chuko mai merengito na super rugby healthy competition werto na overseas based players kerto na local sarna siang ni nangai lay modi chuko to nang gitu chuko mai na we top leagues na be se burubura to sa kila chuko ke baka kito na binakata na wuni new ya me kito sana daka donan rau rosa bula pasien bata kila chuko to tadin to base chunga mai nanji ana nrua artu talanga artu sa taka pagukuas artu ngami kira ngonong kontar rendreda na setup na matimile bu salanggo lengito na Rugby World Cup chini kawalu na zurbo me na matitibini nrua artu sa chigo kina na ngau kasabarita ka to masul girto to kela bagirto to kuni ruka girto bata ya to ruka girto chigo ya to ruka kento pakai kento chigo artu non da zurbo ya tadin to artu no tu akan to rabi ka chigo na masul girto bagale busara meran li rawachi mai baga binaka na inaki orto ngale chuki na radio bulun do bata boy vitu me vana kaloko na nonda viti ke ngasini buli paulangereki Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu Vike mundo e Amerika Tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka Vike mundo mai viti Ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda batama Ena muna ngau na lebu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na tabu menda baka talau taka buka singi lebu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimunio waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na itibigina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena ngamure na kaka na buwa balangin me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai nambani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolu dio tolu dondo limono se onga wale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rito li dilibota kan ne kemu katalo washing le busa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinabato. JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Nalabi ko marota katiko. Senga, esan dondi na namaraw kinabaga vingile wo wakila. Wala ka? Kesa mani ka vivi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Do na senga talanga ni rere walo mase mundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto wakatapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin doon na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kanda binaka na ito okay kanda sama iwaga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na baga leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, e na kena ituku-tuku matay lalay. Yavalata, deo nanggay dalata e na radio bulan duavata. Wei talon te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Prangodan na bana kaloka na wei kabili tu city and na wei to kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni Life Insurance kanga niti kanda na kay witi Amerika.
Siang ambeka ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai na neto team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mo kuneki na nabibu kabagai labo kasi siang ni saumi. Gir mai na ono rua ono saiba dua liwa ono. Ito binunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. Mea dhava ningelei taura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karatua sana tangu makikina na neto matubabale mana matirero bakyo. Sakambi bikina manile indikebi taura na hepatitis B test. Ritartar mai kina telefoni 527 ono bituba 582 tulu sesikomana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilai. Wakailavo en een Wakarobuka. Radio Mulan do Wata San Francisco. Mekauti kanta watamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na rao kan lang ni tos na chana kemu isau ne baka na ibakatangan danyan de ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa Mango kena bunga tala na nonda programa Boro Taki. En ono na kaloka na via kami ni Boro Muka vi kemudo ya Amerika. Do na kaloka na singile ni Boro Wai vi kemudo mai viti. Wakailavo en Boro Muka. Rangoda kena na nonda Vaka sala na kena daw en Vika Wakailavo. Radio Mulan do Wata San Francisco. Mekauti kanda watamai. Apa kau nak terkejut lebih tokan ini kami bingkar rapat intai buruan meniti meban kalau kena mata kalau cuma untuk programu mau ya pelatihan di negara latihan tapi toko di benak di kampanye di benak Lincoln Heritage Life Insurance. Oke, sembero ya, no pambulu cuma tekan di cope matai. Toso mai London ni tim Fiji, tim Toso. Tona 8-man UK ready for rumble. Ore tal juga na video posto kita na kanggo Mr. Netan Itali ye. No bisu red siko sa ando na bonombe kamai tukenem sa allocate tegi siko. Mentan na me boleh anda mutikite lagu beka na 8-man UK Facebook page ngai tori kana kena matata ngole patangan lindam bisa ngai kelo begitu non tam mata tim ye. Bo ni bina kaberto na mati lolawa main 8-man UK cope mata irto no ni mati lolawa na kabri bin karabin dai bo bina tu ya di bikemuni. Ni bolo bina ka se naita Joshua rokotu nuku sinia bina sa boleh bina bitoka de na kabri bin karabin dai sa bo ni bina tu ni bikemuni no bo ni karabin tabi. Bakatan lagi nabe Tori ketinai main ya tukukan bolo benaka bakatan lagi nabe Kingsland bakar tak juga ni bakar irsa bakar utal tungan nabe di bitoko ni bertu na turbo andona gitu benaka batak inglanji na mazawa anda bakana macak juga ni kinoko munrau mari tambole malo binak sa boleh na bitokani bakatan lagi na meram mandre sar marmanita mai mbaungo di lady di do sambulo binaka mai moraga Bayi bina kandi se boti kuna kandi se sa buki ba sauri me kandi buka na ya ka bina di ko cukup buku di pakasama ya bang bulu tal cukup bina gubas tu les ka unda pa kuni bina tultunga na buku les biti ni falena tiki kopula ta kin sistano ndra lini vale anita kin ya mai marutaki na tiko bole na puno lebu o merke bakata lagi na be makos mbai vitu ono ni minak be keminito to sarna taka taka chuna Fiji Pine Limited baga ni minak talanga be labi ni mendingi ni sam bulu benaka langi F bulu benaka mai nangger mai sausa untuk bula mai Hidden Paradise ni nonda benua les langere binak na siya macuk mai rupe di dama mumbula baga ni minak talanga be Daniel kertu na mati lolau mai na mini bus stand bati ni wai main rewa na Syria Park talanga menusur do sam bulu benaka na kab di bingkar rabin nau pasi panene lebu ni bulu benaka latila tanawang galiba si melimbola bulu benaka nak berata benaka na siya macuk mai peda luma patala kina be mili bulu benaka mili lomba ni bakam bimbi be tapale kodi mai saro plays kinoya capsicum damun men bakata lagi na be check pensioni gerto na mati lawa
Waka nuni binaka talanga bifalena solo turanga may muri na Zion Shopping Center arto baritaka amberta lo nont may baranise kay Twickenham sa kick-off tu orto na gangs may Gold Town may Tavua ya kabi binaka di bingrabe din tayo meme wati mbulo binaka kay Cheli Nua Magi talo falaba naka sa boleh na bitokani baka talanga kina be Moses turanga ya kabi binaka ni kuwa waka nuni binaka da buku di bitokani na radio mbula dua bata nangauna kipa kona patarongo chiko si bitok bikentan na pa ruana miniti ako sabar ita chiko apakah nuni binang talanga pe watson ni kore wasa oi le ya mini matala pati chiko may nopato si chiko may nekapa smeli bo sure chike atu mele indo to mandan na koli matenisi nga may petalumay sabon nuni binaka tuya tubigem ruga waka nuni binaka bulu binaka be koroi suka waka nuni binaka na buku ni kena organize tagi juga na sarang gitu binaka may bikem dona 8-man UK na kabri bingkara batinda usah bare taka chiko apa nuni binaka tuya ni bitabale tigi kubula thana buku non religious tale non to puno lomani biti na bogi binaka ni kuwa kekem do to ko sar na pari lex chungori may korolimay Johnny Kisno gikum tutulo ko saron ng limokot sama lombulay tidak nasi amat cuma dari radio bulan gawata kau nak kau di mana kau ni na biri-biri talo tadi cikin na puno usang kita butuh cinin ko
sotakina osakede ausika lutukina mangundondomo sabu amalendina isaratu mata kaci-kaci aunandauna nuni ikotuyani manrewa momano mundaulomani abole ameungalo asayani leka nondaru ikobata ula tolu kole weni nogusala makana numana mubosa yala yala kotukuna mendaruna bawata isaratu mata kaci-kaci aunandauna numi ikotuyani manreba momano mundaulomani abole ameungalo asayani aunanumani konina beyau mebakana mubosani tatau nawakilanu kodabilakiau namundonomo sama imau-mau isaratu mata kaci-kaci aunandauna numi ikotuyani manreba momaino mundaulomani abole ameungalo asayani nekini yanongu bakayatu-yatu tabe unilei nanomu yanu-yanu kanadea nanomu delani yabu sabor tenongu rosi wananabu isaratu mata kaci-kaci aunandauna numi ikotuyani manreba momaino mundaulomani abole ameungalo asayani Lewa usawa na wawa. osala osimaya niko leka nondaru ikobata ula tolu kole weni nongutandra bakana numana gosani yala yala kotukuna mendaruna baubata isaratu mata kaci-kaci aunandauna numi ikotuyani manreba momaino mundaulomani abole ameungalo asayani aunanumani kondina beyau mebakana mubosani tatau tawakila nikodabilakiau nambundandomo sama imau-mau isaratu mata kaci-kaci aunandauna numi ikotuyani manreba momaino mundaulomani abole ameungalo asayani nekini andongu bakayatu-yatu tabe unilei nandomu yanu-yanu kanadea nanomu delani yabu sabote nongu roti wananau isaratu mata kaci-kaci aunandauna numi ikotuyani manreba momaino mundaulomani abole ameungalo asayani Yavalata deo nangai dalata and a radio bulandovata. Veitoko nini Lincoln Heritage Life Insurance na kamba nini life insurance kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Bila sa boleh na turang na marama daru bukiyo ng kanila na kabidi bing karabatin dai si binapa na tini kanto na bediti baka niya kabidi si kamun tusi tini busota ngayon tanda vital noche nga na buku ni kau di nonton program unta sarang ngodo ya anta pubuli na kabe Lincoln Heritage Life Insurance moya balata
Ndio nangai talatai. Dau lele besar na ulutangan dan do bital no kina na basic ni ko tiko boleh ngai vale. Na mai na bongi me na mata kapina ni ko. Au sangin do labangan na YouTube, au sangai ba kasarabo tu ento na mate. Se tuku ni dokumenta kiliu mai beira na turangan ni Cipita nonra ancient manuscript oya ni boin donon dolu lima nan rau na embaki ngai sudu na non de turang oya na matingo na matini suka se na diabetes lebu tu na kena bi matanggali non da bura-bura ka tuku ni main hambak sarea au nanu mantian ngai mai mati suritungan nando nangon na lomanggo ya ogai baka tortal tun dono gu research baka wili ketu sona sona itu membaletan diabetes na kanga kila ni mati ni suka ko bare takan ya ortu se dokumenta ko ira na turangan ni Cipita na non ra ancient manuscript na non ra ibola ni Ricardo bola tu kina kanimbul ni temate nanguna akan tak lahir se liusar na non da pura-pura na irna turang maramani Cipita nan tunun dulu limanan rau nambaza sampai ramantangan ni sudukin na nonda iba kembul kemambale kosa mati makau toka non da pura-pura andon na taboleng gua kerua se vital no andon ngauna sabar tahu ko biau tabale salu rechu biau na suka woi ada sama mati ni suka juga na mati go ke baka endo reba ubina kasaran na mata da kenda ni reta ngendo na lo kani mate ne indu anda kilasara ni sapa ka ri mbata tu na kene ri rai tabalen go tu ni indo na mata kali mate ni suka ya do biko ya erto tu na puni wai mate ni suka mai lo mai liu o sapa go hoi o sang ke bugli kila tala na mate ni suka do ka kana tala ngai loma ya na kena koko ya nga indo lorindo na ngona sa satu no ko biao au sang ke listong ko mai polimbula yo na tau kuku ni apa na le tundua sa musu o sang oi ngaro no bina kasar ngur mo sa kla sa ngaro na mandanga na no mukan kena kakan na au ke doli na no machiko na kakan nambe kamera sa ka kunikan yo na kakan nga sali bukin na sukai usange ubang reta taltu ka malo sa bango ke baka sana baka akin ke baka sandon na bika ubang sarabo ubang reta ke baka indu to bi koechiko na mati ni suka ke na kaka na mesa na kakuni kania ya sa ubang angondo sa bola kan di kaka na ke nga o baka sama takan tele buru-burungo sa tugu ni mereka kakuni kania okay na tabole kero vital lo chuko sa mai kadipita lang non bula baka sama taka na lomanga ni rua na embaki sember ni rua mane kena musungan ganggal ni apana uca na loman tonu ni apana baka lele talibita na pula musu uca la ko take men na tolo ni apana musu sa wachuk ngaya musu mai ya to medaki uca lande na kru ni apana o sa bango isa so ito tolo sarana kena kakana bir na mating go sala ko nga sa lutu nga menengon sa ngono to vital lo chikinongo sa liuyani na buro-buro na singa nindobi kaya na raw ni nambokong-boga kinay na mating go na mating ni suka so raw ni tubira indo na embaki regulita ka binakanon rakana nakanga pa merasa nanggaraw na tuwe okay pa uwilika kaya baka indo ito mating ni suka na chini mandang nakaka na mo sa nanggaraw na saranga na mo kanya. Dua, processed meats. Au singkango mo sa aku ni kay kanya na kaya nga volay mai na choice baka tau weekend. Go processed meats. Kaya baka sa bakila ni sa tobi ko sa lako be bunuway sa tuno sa tobi mati ni suka. Processed meats saranga dua. Matay sar tunga on top of the list. Bacon, ham, salami, yang saranga dua saranga kangay tukun ni okay nyo sambita living nga replace taka siya baka susumi taka with lean meats ko lebu kina na protein choices ronga tongo kana toa kana turkey baka lebu na tuna kena loka hard boiled eggs apa mo tento na doanga na sip dia mentayan rapa babinak na processed meat avoid taka na bulma ka kurang gang gitu baya na bacon kentong kay matakalinga meron sa sot saranga
loka na bacon na vika todo ko ba. Iya, sarto berita kamingo. Ya sarangan do na kakana. Mosa na abu ita kasarangan na no muingu todo ko. Yo au ba binubina ka nirto volatile juga na you ni US Doctors Journal go. Ni orang ni substitute ta tua mo lina meat. Sing kay na kinabale. Ni satu mati ni suka nga mesa out na liuni man siang. O bisu sumita nga kena ika na toa kena hard boiled eggs. Dua ya. Kembali avoid processed meat. Dua talangan go. Full fat dairy products kuira tukuni chuki na bad fat rani babu na talangan na kena toso tak sar chuki patotolo na kena kakan na matin suga be kemuni. Kanga itu gini nga, rongo tango, na kaya may wana na kinapyaw na non rapandin di kesongo, ni do na numa chuko ni kaya satu gini mo sa kaku ni kanya do na matanggali kakana, may sa kuwa kaya sa rasyang. Pola imay ya, kaya ko na process meat korto kaya o kuha nga mo kanya ya, na ika na toa, baka libo ya. Kena libo na kena ron ikaw. Kaya ka bangata na dairy products na sudu, aboy tanga ko libo kina na kena uro sa tambeka na fat na full fat dairy products ko libo kina saturated fat. Okay, dua nga. Gitu ko ni kaya ka ngunu na sudu mo kasi na dairy products on do bangata ka ko nga ko kina na kena fat siya na non-fat dairy products dua na kena example ngo. Rongo dio sarba binak. Topole na soy milk siya na almond milk. Ya sarga. Kena po todo ni sudu biutalebi kunitara. Bato sanga chungo me rao di ke satu bikin tanah matin suku me kuri bakato tol teki antane bulu me dala ko bato chuko nanta pak ko yang kena kakana enta keni pata ukela pambuten na rao sar duango packaged snacks and processed baked goods. Mebaka na pastries kuwa di kania cookies keke kuwa bangata na refined sugar refined wheat flour unhealthy fat. Okay, kaya tugu di bango replace taka and mo kanya baga lebungo apple slices topped with nut butter so na bi matanggali ka ba kla mo replace taka tonga ki nabi bia rongo siang togo ni binaka bi kemuni sa kena kana mateni ngona ye ke baka na baka dor me baka kina en binak sarnga ki no nimbul hai rongo togo avoid white carbohydrates in white bread rice and pasta ko siang kina nutritional value rongo togo kanya baga lebu na white carbohydrates ko lebu kin na whole grain baka na brown rice whole grain pastas and breads so na ka obareta ka chuko ko na ken etunga ko kenda menta kania ko na bebinakai okay dongo sweetened breakfast cereal kento ka ngabango sa ala ko tuna cereal. Breakfast cereals are some of the most commonly consumed processed foods that are high in added sugar. In fact, most of them list sugar as a second or third ingredient. Starting the day with a high sugar breakfast cereal will spike your blood sugar, and insulin level. Excess consumption of sugar may also increase the obesity as well as heart disease and cancer. Okay, kaya tututong ko tanto malakata to na kana cereal lebih matagal. Okay. Kaya baka sa bakila chuko bi kun sa lebu chuko na suka sa to matin suka chuko replace breakfast cereal with oatmeal. Yeah. Porridge. Kana porridge ba lebu homemade granola packaged breakfast cereals that has no or little sugar. Kembali rongo tanga ya. Kaya baka sa yan nga matagal sa tali tang kana cereal replace tanga en no kana porridge siya na oatmeal mbek ya, 5 ya, dried fruits replace tanga with fresh ones nanto reta tu ni bango so santo tau ipake tu na fruits kor sa baka mamalta ki ette tal tu ni kino sona suka paya tu no vacuum pack siang lang saranga apollo moli ko nga mo sa kana fresh ones kena China ya saranga mo na baka nga ta kana bingona kene kabitu french fries sa toko sarane mantang sa kana french fries ut saranga mengo tu di bango deep in oil fried in oil lebu kina saturated fat kuwa
Itu di panggo pinakatake mo potato watu chinga iyo kwe vabi baked potato wedges. Klani tu na nonda puno lebungo Amerika kendo to o mata kanindo baka samanta kana ngoli viti nambuka ya kwen fish and chips ya mai kero sota saranga ika tomata sauce rokete yo sabari tag chingo ko saranga ndo tala ko babu na tal chinga mai menta ko nakakana meka ko ni rakani chugo matin suka jina ni appealing and reta na taste bud na katodo ko yo kuni ko ya tabute kitaki sanga ko e vabi ya ana kene kabitu abo bikende to vida abo bikende to etolwe o bambo tango esianga ni nakai chika mera ngangaron chiki na ramatin chuksa ken to tsana to sembulu-bulu binaka tu to boleh tu manda sona bibi saula laingo torni bakilaki na mama da kindangon to na bingon to doksar higher fat cuts of meat ken tongo do tondo malak sarna bikin tongo beef or pork ribs dua kwan na prime na ribeye steak na beef brisket kora brisket ya lebu gendo balu tumo tu ini kina cabbage na tumbua na mbele ya tuguni kwa saranga ya mo koni kania dua mo sana replace ta kana mo sana replace ta nga meba kanga kene matai kana toa nga turkey breast sirloin sena round steak sena pork tenderloin vida nga nabibisau kembali to na study ta kabinang nga kami to na kania rani set tukin lonto matin suk sena siang ni na blow off ta kami na pala kata non tumbula kembali rani tu bikin to na matin suk batoko ya nangono matanga tu bitang lojki no ko sing du tu na keni wali ngari tukuna oira na dauni buku oira na vuni waili levu oya na ngaro ngana mukana wada kena no muya balata na ngomu ngunu wai vale we keni yo chu chimbenga weekenda sugary foods tu di bango kenda todo ko everyone craves sugary foods at some point bakana chocolate cake or candy however kento to satu matini sugo chugo alo binakasara to replace taka with fresh fruits yogurts or berries yana itugu-tugu lega-lega kento ne kabi bin karabin tai siang wala nga ni tugu-tunggo wir satu bin matini sugo chuko se kena vital no matila leso kento taket gir to chunga iya kalau sabar ita juga kento to sembulum-bulu binakasar tunga tu sangat lang ame tu bibi sa utaka tu sona na matanggali kaka na pango pambuta nina baburi baka sama tu weekend siang wala nga nito na pala chuko na ngondo to ndo tala na kay tukuni niyo sasanga chuko mo kamanda sa nakimbimbi o sabi na ka chuko mo palu tumay ya arto tukun orto na buniway na American Association of Doctors ena siang nila kopata kaya baka o apa vala chiko baka lebu mo baka lutu menengomu yo na kia mukakana o se kanie chunga ko na kia na matanggali nga na siang nila kopata kembali yo sa kapat chiko na nomutireni o sa design takatal chunga na nomukana menarao niyo na reda chuki no ya na results and within a few months kaya ko sana reda chuk ay oye undo ameza angu kanda chiko na treadmill angu kanda raoni chiko angu dhambe mbamba ya kingu levu indu tunga ya saranga o sana ndundo mo sana reda chukina na kau kanya kaya mambale na raoni koko na nomu tereni ya kaya kau kana chiko se pile chunga na nomu bimbi may na nomu sanga chiko mo na pakalilita ka yo reda nomu diet plan kaya kaya wando kanya chiko mbanggo na portion go pakalilita ka mambuta nakango practical sa tunga weekend ambi chiko weekend le weekend ndo amula ka mandabi buni way mo galere siang na ken guide sa tunga go ri weekend non to talibuni nga ko kentondo rumbi la to kina Facebook na Instagram kondo ba tunga bango torong habita na minichi reda mata kina don na diet plan na nomu chati ga buterin ya sama ko sa terin manta maleto sa red sa bibia ruan robata tunggon na kingo bimbi na pound okay sama manta red sa bango breakfast lunch dinner nomu plan ngango ronggo ba kamatu kinauro
Asa mau pambu tu cunggur ben Google, rano sarabu tu sona ken elalo ben YouTube. Kembali sang sar ni biya we, sang sar ni ke bakao narani turno matalanggo. Sang sar ni kamo lak sar ben dona dietitian mele plan taga bikemuni satu ke tungan guru na web rani baka sarabu to kina na bikato to saraba ka apa mo sa narutsken to na kabli bin karabi tin tapo bin nak chubelin ken heritage life insurance en to buku ni bito ko ni chukundar ni rongo to kina sona itala noa biketo to sanga mi tutal to no puno le merke kero na biwe kaningo watson batake simel koro sa pagalo matagatunga na kana brisket na kavaya romusuka bali lai me chili chuko bale na terreni me asagare me petelu makena Fort Street bale tamenta na bi bakendra chuko na ngunungo lele weekend ngai tu di bangko basang bule sa pagati ngo no kan desa senga mbatanga bale lekai ye lebu na tu mate tu ni nakasara sanda palana tu ya ni se solo na tu ni lomanta ko le babu na chuko na tu bi mate weekend mo ching do weekend da binakata menda sa kosto na dambula untuk pakasama kan inda wili-wili pangkone voltambo asamba kibitu nan rau ko kangge mat yan ngai pakasama tak siang nonra kini mi nonra kana talnga ni oken da itu di pangkone inda design tegi mai menta kana tunga me na were ya ninta samai kanya sona kakana ko satu nan taun tak di were ya tumbo kanya baka malua ko lele na kena uro na kapa ya to sakuni sangat ko saliu tunga kina uro kena bi kato ko sarba mambo to babu re baka sama juga bikenda no to bitang lo na kabri bin grabi din tai da babu di binaka bagan to tale Lincoln Heritage Life Insurance ya balatan di onang kita lata en radio bulan do banta en kabri bin grabi en din tai ono bagan bula be to na mati lawa er sama cuma en kabri bin grabi din tai be watsoni kurewasa ke simeli rombulu binaka apa kare teng sumingo o simel mesan dan betongan dilin matan raw me kata-kata me lutu kina uro le ya bulu benaka ranjini fina usata kala korro bagano ni binaka tu ni bikemni ke tal korro la tilatan da beta bulu benaka bulu mai sen kalos sen lu de betal kina be tablengu tiki gubula ta ho bagano ni binaka isa mode atau naga me sota tale dono ngona bagano ni binaka tu ya ni be Mr. and Mrs. Bulata no lisu non tapuno ay nambong ini bingkarabi tay bagano ni binaka talanga be anase ni bati te tu sinu ni bulu binaka sa kamar manita binaka sa bole na bitokan di na ya binaka ni ko mai na puno lebo pertania klan di siamo tal chunga mengo sista mai moraga kongo sa ni mami bulu lebo tungo San Francisco bagano ni binaka tu ya ni namatu wale na tu sinu na eka binaka ni ko bagano ni binaka be subei tapali pate salambongi mai na Kellen Street mai na rere almond milk ke totok andina Filomena rabu iwai bulu binaka tinai TJ bagano ni binaka talan bita bolenda rukla ni maru taka chikno nangande boli en buno lebu o Amerika na kabina ni kuwa bagano ni binaka chugani tapali mersendi ni tagini totok chikno nganganji na kabina ni kuwa babi skula ni bulu binaka menrau mari tamboli ya orto main telema ko torto nangai wada kini kita totale en yang baik ketuma ye sen lu de talngakin na le ya be na biokani robi sabo sabaku ko sar chiko en kabde bin grabe dai ngonto na ser mai virto na nduo ben be Max na ulutengu John Ron Rolangi ke Mr. Mbati Ratu kerto todo sar na kru no num chugani kina ron na brothers Simeli ke Watson ngona itala no ni ilo radio bulun do bata bima mando no weekend na bana koloko isambulai tawa bakamile ina mangosani kemu itu vaki Kobuni no bunani alia
Ni alimbula tu koe me wakatawa Na nomu reki aworoki Yu ya mendua ndua e mutongo Mode kalumani maru mode nongu tangilo Ko ilo ilo ni ilo mai lo masenika Nomu ya lisenga Nomu ya wasana senga kita niuga kirobia Muleka angareba Ni utongu mokina Muleka angareba Ni utongu mokina Muleka angareba Ni utongu mokina Muleka angareba Anola hula natamata kamu wale ni mataku Ingau siabu kayaliani Kani sawa kai dawa dawa Kinama dua singala dawa Kaina kena dui dui sala Nikadi mayo mati ena senga ni sukalala Rua bitu niti sema Rua saima makarau medama Wakalolama ona bunyi sole Onggori asingani kuranga Sena sara embau kidama Lumadi vale nana kaimatu Luadi mati sa Ruge palu noe magawa Oile se dala lebu dama Unira rao geto mai sudama Irau kadibi ai nui nui Nine iko hubu bale binaka Nukai wane oelia Ai tubu tubu turanga Olondo viko isa lewa tigu Aulomana Olondo viko isa lewa tigu Aulomana Misuka misa tombo se oti komiti di mani siena to Nonanga ngare aturana bete Tukai wane mose tiko moli Ituba tuba tibe ingarabi e koroni rotu neba kanda moli E baile subi komai Orlando saya kabi mongi Nomani sala lesuki bale Mesibi mai koma tadula E mai o vivi e mudau komande Nomani no mudau motoka Ena da viva kalama Sene sena sara etana Nakalvi mula susanga sa Sema kede sara Oleni mula e korobo Sada manobu rau mula Rau mode abe itamani Andau vega rabi ena tumba Na umale se vewe kani Matani tulo tunamano Rangamo shiti kandivi kina
I'll show you where I keep that extension box. Pasti rapat ya. Sudah cerita sama sudah Bila sa boleh beturan kena marama daru kena ngone leo na bonga ke woi tan rangi o ya na italo ni bitamani bodi loloman na ital noa ke londo bi kondinge dana ke bata ke elia dana ke bata sinia ante ke labena kena ital noa ne roa mai le en Angona ngona lega sa chia sa oni rongo tu sa kosa chu na ni to bata batango en ngon sara to bital no chikinongo to sa siama chu mai orto na biokani mai na super cancer survivors mai na super cancer survivors en ya kai bina kribing karabi en dai ya no da bulangi ukila sebuta langani non da bulangi marmanau sebuta non da programungo en ngona mai tega buta ikina en radio bulun do bata tondo talno taka chunga mai na beka andau tondo boga dora ken to mbula mai en mati lebu du birto atau naka atau sama ibu ke juga bita na marama ya naka bina ka dikuwa wagan dua talent na bagang bula mandani buana non to bulangi Mrs. Salo Tenggalo ni sambulo bina saka bina sabole bina nomni rawa ni mai chiko na ka bini bingka rabin dai urungota matau saus dua sasanga cuba kama ya sawa sing rano bitar-tar belata nirto se tu enam buto-buto nawe kanda mai na ya tu sawa balam-balabu yang da bodu bina kan ni sama chiko rotale ena ka bini bingka rabin dai ni bulu bina ka Mrs. Salo Tenggalo bina sa boleh bina meninggauna rawa ni ki damai bikin tabagi taliki ni sember ni damai tomano chiko nanon da vitala noa ke kim do na songo bina ka mena super cancer survivors ena ka bina kan ko nimbul. Ya, ni sambul binaka. Ker binaka wale na bibosoti. Kito katung may na yang sa, kito nanu mani daran datu naran bital talam balatan ni urna sarmano sarabin tu may na bi anu ame asawa. Kito ginanu mo chigo ko saram dur ke tu na ta balabya. Iya. Mani kito mani tobole magtu bitartaran bat ke una. Asang sartungan ni rawa. Artungay kacho bikito na marama mayasa duwara kaman na mendi na mati dugay lakoy nandini mati dugay lipo sa kina virto binakawali usara yan ni sambulo na kaya ngo na may nayati asawa hindi na ni sarto bitor dagi chigo na kani Sarbanua Sarbanua iya biyan berto kabalila na orto na do banduria na tawas na konandur malabuya mendaran bibo sa kichukukina.
Ya, upang puto niyon yang oleh talaga do kata kata bipa ramataki di roni talo mentang kami bakal lelaka. Mebaka ni kita wasa sangat juga nama tahu sahu cuma tu witar jinsar rai. Au do numa ni sa liusar ada buru-buru non rapa ngole main na sar benua. Ya, eso na benua. Tu se liu tali kino kena tu nandua tala tamban ng goy apa bulu juga dibikin na turang marama may na etu ya saw balang balabu na kena bi korto to sar bikin linga di bingarabi na bi hotel na bunua do talebi waso ma bir na sar bunua klan bunua talembanga na unia juga nikina na madau sawochi ni bagara mate ki me manda vita na singa nom doli to mai kia na zabon doli baga zorra ke na bi korro do talepa na madau sawoti sabi naka kita usawan ro kay mantangan ni kita la ko tuyan ni kita lebon na kuan wang kalilibor daw undo katungo na sarmanua orto na South Sea Cruises iya South Sea kita babin binakakina ni orto sulewi kita weli mana tikite kita lako kita ngolay na nabiti atu sawe nabiti itu lay tikoy maro ya nanito lako ngo nanito ikaw nakanga rasule tu may bakilolo mo ira may Australia baka talanga kinakiri may Amerika ya na sonilolo masule tu may bikito Arieta Sorensi iyo 61 coconut kito ko tuti kumalay sanggilay sul cuando may pamasalta kibir na maram niya sa nakya na bakangata na moon peds washable moon peds rati kima minasanga sanggo patikir na maramo irasa kaule binon ra katuningon ni ramaro ta kapakalebu na imbini moon peds kito ko to kwa ba ko tumayo Arieta 61 coconuts alay solibirto patikin na son anaya ni buli wir na kinagaten akaw kita maingo may Tasmania sultag tunga may bailoloma na iba ka mo ko bir na marama na tarose se loma bir na marama kison sulu ni ngonelalay bir na kindi kaya na son na uniform meran ni randa wiso chuko kine son na ngauna nabika kaya kito ko tutum kito lewe solya kito baka nga takatalanga na iba tabataya kito wasaki na may baleta na kensa kito ala ko kito lewe da waya uli ba madalatak nga na kambaleta na kensa ni estudo o unayisi na kensa ni katuningoni o sa lome na kensa ni aloka o kwa sa may bosa ujiro sa may bosa ujiro na maramango kilemba ando don menge may bosa ujiro nando tal na memory na kensa ruro chiko kwen na kensa ni estudo pati na kensa ni katuningoni sando tani na non ramaraw taka es para rita gidaki na ngonali dakakina na biwase na bikake de kitudruma ena nganito tawi mate batake na bingrabi baka bunuwai sabi na kabali po bambo to ni sa kombek nga nakakitulibador na sobe sulyaki ya kemem sabo budi binakat juga na buku di nomudo sa zau binakasar juga na bi korbo bici untuk sa ting komo juga lebu na lolom apa kaucikan ka binga ni cingga ba lebu ke kemuni na marama klanin do sangol seradi na korbo turang me meru may nabiti may nayatu ya sawa balang-balang buntuang ana singa na nomudo angole now Endo nga na singa, kito lang nga na matakalilay, kito wando may nawal na kaloko may Indian raw, kito libas singa libuto kay Maro, singa chunga ya sa kakina na nito visulia kanakana wikorbul, kito keli kese, wati kay malevo, may soli na yaya ni buli na early learning, wira nang wanalay, kito sanggela ko may bas nga liwi Maro, na singa chunga kito yada ni kina, kena kabi akim galisa te kene na non ratu hall na olo lewon o na marama sibi 5 na marama era la ko may rongo na nito boss bir may baleta na bikato kito bakatalanga kina nito bisulya kana yaya kit usabar ta ko ko na iba ka mo ko na taro sa loma na isuluning ngone na moon pets batake na songa na labi-labi ni ka baleta na kensa so libir kima mi witala no kina kayo chito kana dio nakaloko sandutan na non ramaro ta ko sa ka utili sibian 5 na marati ko nang bogin siya teke buena bana ko loko kayo chito kay na ina diwa nambog na singa chunga kito kina iyo dio nakaloko nang bongi
may bakanganda kene barao bali le endo na ngunengona ucha sang na lotu me tiniana ni mami songo na mataka ni singatarawa sange kitungole na maro kindergarten mele soli na ya ni buli me baleta ni kituna lista li chuma na runa kolo kome kitu me wonto talina wanga na South Sea Cruise na boleh besar singandungan itu singandungan na namdungole anta po binaka chukan ni Sali so tabi sar chukan na marama may marokin na bi kortalesor to taleba chukan sabinak i Mrs. Ngalo di pamataltang man tabi kimami balate polo itongo melewa di bitalo na kabinang ni ko ya na 61 coconut ni ran di pamataltang man tabi kimami mikila balate sabi uta chukan na ono sanga bulukan dua na new nata pembeka ya iyo asal kendo 61 coconuts iyo 61 coconuts na doon nga nakambani teka mo no Arieta Sorensen bataki na no na ngonelewa iyo ang kaila ko may bikito o tadina o tadi Arieta tiko may Australia sabay tiko may Australia o esta o kito sa tutungan na panuan ni Bakaw Koyang na Suba Olympics. Iya. Kito bitala no sir, tarong ko na bika kito bayador chik tun sarap ko. Oh, ayo mo na bi bakiliti kikim do man dabi tading ko Arieta patigir total nga na redo bulan do bata. Iyo. Natakata roda ka mo Arieta o kondo biya kicungamay. Rodo ba ka ito may na tawelo na yan ni mode na yan ni kana iberto na matubo bale orto morto na may bisulyaka ibiti bikure ngandreba na bibuke sanggela ko mayota din ngo o esta o ko betitik may Australia o ko sangge may bango ko o kemto sarege boto nagsara man do na bitaka na kango Kaya kito bitartara ni kina bat Arieta. Kito sanggali ko tamay na munpets ngo may nanorto tiko may 61 Nambua Road. Oy. Na tiko na family home norto Arieta. May 61 Nambua Road kito sa lilisar may kina. Bali kito liko tamay ngo na munpets may kito may bisilyo akwerto na marama. Sanggali bato ka na no na company may kiri Arieta na 61 coconuts. Kuya na bitar-tarto da kabat chicos na nakakirikira ba ka utamo ko kito sa libisulya ka ngo na asawa. Na namudo itu betul ba na munpet za to abang rita cuma santar ni kila raw na biokani ni bimbiu juga di na radio bulon dopa tamay bitan lontak ni 61 coconuts ya na norto nang pangani pale bay nambua game sa mati ngaki dan na coconuts sa ni kampani chicken na new Arieta Sorensen o ya na 61 coconuts arto santo bingkarabi juga na buku ni non rebuke juga na bekanta non to bono lomani bicin don to sotanga na Subo Olympic pool sarto libi bakilite kisara klani kemundo na marama may na Suba Cancer Survivors ndo sa ikaw talenga ni ken bagli chugani o yan vika binaka sa ni sul binaka o pamboto nindo sa artuli maro talaga kina erna marama may maro may na yatu sa balam yo si may maro dapat tala tubo chugo kemdo wa tarondo nangon kemdo namdo bingkarabi mbaleta ni asa mundo ngana Suba Cancer Survivors do na concentrate chunga Suba ninga bartak ni senga kem sarong odo ni sala ko sarana muni outreach na yatu sa balam sa chime sa Ibital na bunon daw sa nanamag sa ngolong ko. Ambera na lako ya sa rato bitartar may ando na korni buli may kandabo. Ha, kandabo yan. May bako kinason na yan ni buli. Dinara ni perli. May yawe. Yawe kindergarten. May yawe kindergarten Yawe kindergarten. Rato bitartar may niurtungan rebeson na early learning. Gay bakaw kitu bakaw tanga nawang kasin man kitu lako raw sangge do nga berto na tina may kya sangge daka na daka kitu dole daka bira subay solya ka nakakirya be tamba may leba madalo ko berto matanan nito songo yo kitu na naman chugo ni may kitu na ngoli na koro bir na marama ngo kitu ito chunga na koribuli bi ko na dobir na tina ya be kilagat ingon na ngayon ko may kin sa tuno kitu Suba Cancer Survivor kitu register kitu Suba Cancer Survivor yan isala ko may na bola kere kitu sa
lako yan ibira na sa kere-kere mai. Bom tu tal no mundo satellite branch ando sa tau ya butaka si ando sa no mundo main branch ngai suba ando base ngai kin ando sanga toso ya na be sai bich ngo kandabu bambulo cuma tanga ne cukup botura mai balendai ngamumbulo bina ngon turang tu yawe kena bi korto do sar mai nalotu nangalotu mumbulo mai tokalau kena bi korto do sar right sa kimi mai romot sarga ni saya tu bigim tu son ya ni buli en buguni sobo ni buli mayawe en vida na singa sakor ya now mai ya ana se ben branch mango kito sembara ni kito no deo talan mali teguta kimbalete na bia ragi kita toka me revira na kensa sababa may lambasa se may lutoka na ra merani ortuli tomana chuna na nito song itu sana no mau ken betu sa tos chuma danga elak nga may nabibuke na kere betu sana ngoli ani bir to lebi bukir na bitar to yan ngongo Kapal tu sawara chunga men ngole ni na bola ker we ke ni na kan na be service da bo na kan sa chukur to na suba cancer survivors tu ngole ni siang wala kan tu ko tena ka be bu ker le apa ka longa ngate komunitas ngana maramai na be ko robo bici nda sarang ngota main maroma na to sawara bitang kita kena buku ni sona testimony imbula anda tu ko to chukani bola tani oir to ko na marama erto chuku ni songo nei na salno tengalongo era me kategori talanga era mbula kede mai na mate liberatum tagatu o ya na mate bagrebak o ya na cancer knowledge forms kembali sa berita ka sa uci na soboni buli mai yawe ya sa ndo sangol netu ya sa malabu vitale dona bunondo sa baka machi kin ko mando nang wala ni kin na buku ni bi baka ramata gitsunga ni mate ko na cancer nito tiko ngo isuba kitondo lebisi ko tiko balimbula lebu iya na balimbula lebu na CWM veira na tawi cancer na non relako mera le kimo kitondo loko kina le soli loma veira le va ya longanga takira o tia que tu sanan kai warra que tiene un estar lei au sina kimo se le kina e sa o sina kimo so era ya va ya ono na cycle on sa tikin sar que baka sar le sele que tu mole talang ai ne balimbula do tal no lo mal bayal nga katakir me do batal no sala ko non rabi vale que tu ndo to bole me que tu la ko na rai tiko me was a ver na salis me balimbula ver na vinga rabi tiko batikir na mata bu vale itu eu só estar dizendo que tu juga isu banisin la kumai na ker mai na bikor koro kitu ndo ngoli tiku balimbula eso na ngauna ko na por karam batango por sanda ure dengaran kiri mai tinangwe rere chuko na la ko balimbula kitu sana ngoli servir itu ngolvir ngane ngo question chun biala ko balimbula sangun wai tunga babiti ya kitu na ngoli servir melele bo sabi ko na maramea sabi da kitu sabi sa utakana non rabaka sama sar sele watingo sanjin nabi kaya kitu sini ramai nabi korkor ya sar mai na buan de umba isu tal ngango rewanga ertogir ngamai ayo sabu de chikuna sedongo ayo lomo rutingo na ya maram ni kanda na maramango sa lomar-lomar sang chun bala kolbol bat na dati kun biya na nalamango sa nalimate kitong gelakar mango kitong sabul me kina kitong bulu na chungo da vital no anggo sindo vital no chukinayalo vital no sarchunga kirna tamatan dina so elevo na matanggali nanito chukiso banisem perniada tung may sa nabol kere may nabi banua kituli ba dorti ko nabi siko nabi bale nabi tiko isuba inostori inabua indeumba telebu kitungol tikina na sa bolib tura kina marama terbuki nongonela wan radio bulun dopat tabo binaka cukup benondo bulangi na usang lo tinggal lo mena suba cancer survivors di boto koron miniti me tabo nonto vital no na ka binaka di konton na bingkara binaka tu saba dor cukup nongonongo bibaka ramataki bibaka longa ngataki lebon da rongo da chingo rasakan di bengoli bolimbula na bukan tu sali tallo binakani sar le sele sar bang muria sar cukup na bika yang andrevi oi baka puni wa yan tu songo to nang dong andrevi tu nabi ngona nabi buke ta ba binaka cun na matubal de ariata Sorensen ke komunito to sar Amerika mai Australia
Oni rongoda chunga na vital no na radio mbulon do bata e sotala platform oni sa nanuma moni sa nandondo linga tiga nikina me baka ni ertou mbula sartunga na nonda bebuke en vinga una todo sar na ubara rama te kima mitalemanta en ngoni sala kim na rani muria mi kima mi bako te dikini mi kani loloma ko sando bareta ngosa ikao sar chunga ke mi baka ronke tungo na tu Amerika e sianga nita ke baka ke tiki tunga ne bita nandola moni doli tostu ki nam do vinga rabinaka baka oni sando baka tortu en be maza todo sar na usalot Yo, abina ko levo. Me baka sa tukun yo chichiko. Kito sa nganin daw garela po fundraising Kito sa bambili tak sartunga na iloloma ko sa tukun yo sto kaniana na baka mo ko na sonay sulu birnangase birnangone ke tu eso na bika oni na rani baka utamay na itawelum beka na kabaya kito sana ringo make na iloloma batendo li soli chiko na iloloma birango ya ko ken ay bos tak nga banwale photo in photo out kung may bikito niya kito tambaka kito ndolawa tambaka tawdo ko na bika oni tuana mai ngona sali soli kina kito tambaka tala ngi baka wi ani bi kemunike den nandondo linga mai kina na dakakango na ilabo que eso na era na bien dodolinga mai bailabo empesa baka beting na empesa mai na ruaba diwa baba lima ba okay apa malu amantana van total empesa ruaba diwa baba lima baba lima ba van total ruaba diwa baba lima ba iyo 5 ba gora na nito gora na namba nito na helpline iyo na helpline go din na ya sa men biuen na empesa ya Salo Tenggalo iyo wekan lo mani na namba rongodan go nonton tambi sar chunga na single binanga ni kuwa Willy New Toka ngolengan nomuni world remit tambaka mantang ko konto nakani lolomo binakanggo enda bi bukit chuko berto na suba cancer survivors da rongoda photo in photo out katodo ko flexible ke baka ko tunton na ya rano ni bitar very transparent very transparent tiko na nito lako mada sawat nito lako ya saw kito torrendo na rental ka na ilabo solito may bikito orto na South Pacific Council may Brisbane di ba tal chunga endo na diaspora baro ta kinukito so nila kito rentara kinendo na rental ka me kito lako kine india na raw sinbi na katin don nila levo lay nga merani bukena nito bela ko kinay sa nito way na kito ba ta siguro na to lili na nindo nga na nito survivor o unaisi hanggang do tao tungan kinaway Wicket review kan lo mandi. Sa babin bina kami. Iya. Babin bina kami kim daw ng bulan do ba na solid ko bikito ni bata-batango. Makito was nga ni kin na merawa na vitartara ni bikim ni na diaspora ni chugongore kito sa nabanu nito ninda na soli may bale na ilolama bibikim ni nakalilewo sa kalalay kito na dinggo makiranga. Unak sa boleh bukan dua tali bikin terbiok kan inta cunggo Amerika kena be puno boleh kata anta rongotan na napon teleponnya rua paziwa vava 5 ba sando ni ai rua paziwa vava 5 ba nutu napon ni empesa Salo Tenggalo nga bito ngai zake ngai bako to toki nando no mukani loloma virtu no suba cancer survivors dasa rongota nabi kali lebur tu sapa ka dor chiko na nondi loloma nganta bako chiko di virtu na te welu ke nabi kala leita leso tu sapa kan dia otak sar chiko ver na mrama nabi korbo bis nda sarngota ya talanga ni buli ver na vi so ni buli ndu eso anta bo di benaka chiko na kai benaka ni ko na buni taka benaka orto wa vaga dor chiko na songo benaka na suba cancer survivors dono chusi no mani tuku na Salo Tenggalo ni sember me dapat talon do vital no na mata ngo anda na gai vital no tale na singa tu sici na mata ka tumai Pinakawali, sa babi nagtal nga bikim do.
Iyo chunga na babi binaka na kena batete na nitu tuku na nomdo bata-bata na radio bulan do bata na kensa nanda totolo nga ni balimbulan na kena binaka kakotala na tabatua wa mendangun wa itu babi tu kima na chungoy biti kito sa ni tunchungo no na bambulay mai ina kensa kito sa ano itu wiki mo ni na dondolinga mai so may bay lolo so na kami kito rin libu kirek kina na tumina koro doon na ka na non rabi na katatumay na bibuke may na koro sa ko ngaya photo in photo out kito very very transparent na nito takataka sa nabako tatal chungano kito na kakito ali kabiyasawa batak naka may kandabu we no mundo lilu we una naka menagay bila sa bako chumane so kito nabako tatalian batak balta na nito babin binacho virtu na coach kito ya sa orto na binaka Fiji. Una bale besar turken marama dorbo kino manele onda bob dibina chuko berto no suba cancer survivors na kabri bin karabing tai ke na marama mai nonda bulangi chiko misi salo tingalo eda bugu dibin rabara rama tagi chiko na kabri bin karabing tai radio bulan do patan ge siama tale bat gerto na kila tale na vikato do sartu sabaga dor chiko mai nonda buno lo mani wichi na madha wa ka tumai na sabale bu misi salo tingalo no mningauna sabago ni bina katu ene bugu dibin karabi na madha bina kanta sala ko botika inengo na radio bulan do bata na ngauna si bikenda na 5 na 5 meniti isa na sergo ni nunu mito do sartu ene kin na maramatina oni siama chiko mai na radio bulan do bata so randavo tumbeka non randavo ni te mate na ngonongo no itake ni makare se tuani oya na non da bim bulan ngodi chiko na kabi na kadibin karabi na loloma ni nau o sibin dondua ena vi loloma keda ngai ko nem kitale Kei vura-vura Sengani-angani ko ya lisanau Konda usakita kia uebe singale itnangu Nomu baka marengeti au meu yanga e matamu Kede kei vura-vura Sengani-angani ko ya lisanau
sanau au nandau karoni kotiko ngamong bulamba labu mei bakandeni nomu bei susungi bei au tinanggu Sa
Gavalata, Dionangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula, mai veira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promoven na bana kaloka na vika Avenue City and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance, kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Au wili kay sotale na itukutuku o lewa sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na lave ni endua na baga ninti ka kayadana na itukuni ke matabatudo. Era to wabala e so na turanga ke na maramanindere. A kota batakaya na ibugan dinendina eso me toko na nanondo to italano. Nigay nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturlan and a racing of Bukalulu ni Sibu na ba and a tini na maniti. E viti ni Sibu na tini kadua and a tini na maniti. Nama kamay and a radio bulando bata San Francisco. Mikaw ti kanda batamay. Endona mate kuniti wale bobe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana baya tini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongo libu dhaike na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Mebakani sa nusoti ni kene bakata kila se symptoms bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila monobaka ni kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vitu va 51 sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Ena muna ngau na nalevo ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vei matanggali kaka na itibigina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingani kena gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai wakaya loka tabioka kena coleslaw surua otat ni kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray oyana JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto giringa kina vitu sai vitu tolo dio tolo duo limono se onga wale saranga lito miko mai na nomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawatalanga ni rito li dilibata kani na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nak sabuli boleh bitokan na kabri bin karabi din tayo non rapa matal takat sumantakan na JJ's Food Shack ya bikendo rupa apakah pakalalatal baka suri na kete na bi matagali kakar binakan arto baka takatu na kampani binakan na JJ's Food Shack mai Santa Rosa ya bikam ni Santa Rosa kena bi buno balkata ningai bitartara ni batigirto na buku ni kemuni kakana totok doya ko boleh itu na suruai ai correct. Ya, sa sibikan dari 5 na rusa nga meniti. Radio Bulan Doba. Pan bulu benaka suba raw malom bula mumbula bangun ni binaka tuin nama nomor rumah tu bale na eka binaka ni kuwa mai na velo drive mai kinoya pan malo bagale bo ban rekai ken nomunisia ma chiku mai ken sani katu ni ngoni ken sani ra ken sani sudu se prostate cancer do talangoni ngen giri tan turango se misi anda bo bi binaka taka bagale son viwe kani nda sama isia mata chiku round the bibu ke chiku do bitalo tako chingana cancer sabori taka mai o enele kotu la kemba o se misi round giri ta vali manan rau ruo saiba sianga ni so minawai sambo matatan jina go o bagan dinin taga na kena mana enele sarga nang sa bole benele na nomuni wasia tumai na nabodi telefon ni se misi karon ni rabi tartara ni kino sono kanda era sia masar chunga mai na kabina ni ko not necessarily menda to weekend so kenda da bisia mai chungoro na numa dombe kana kamuni ron yung gibagari takbira na nabodi telefon niya kabina kadi ko ari na tema ma Hillsburg na kana siya mo chukumay na wala bu angas di bulia pete na itini hindi na sar ubo bina kani sa libu sar sa request ang sumingo na nabani empisa ni Salo Tengalo gerto no suba cancer survivors na buku ni baka sa mo bina kana no buke na marama may non da bunolo man wichi rua pa diwa pa lima pa yana non ranamba sa round yun na bibu kito kay nikina baka binibina ka tagchiko na bito kan na kabdi bin karab din tay en sibi na lima en tolu sa bulan minutes 5:30
non to pula inga tarapa andi lo salini korewasan ce on di lo korewasa mara manimbuli ao no mai kandabu sa andina ya era vinga rabichiko na Youth with a Mission. Tu kini bala besar na non ravinga rabichikin na via sai pura-pura rabagi tabikina. Wir na Youth with a Mission sen why wem bekango ke bako kila. Nanga ital no takamai na non razura ne songo ya ke non ra na vika bunua rabata leva ke na inakini non to venga rabi ke na vengo ni sala todo sar ndana bitan lo kina da bod bina ne rasulia non rongo nanti lo korewasa mentana bitan no ya na bi mama ni lima gina nama kito ko mai kina ya veki anda na bi kani en ya kabli bin rabi din tain radio bulun do banta sabaga bi bina kata chigo non da bi mati rawa en ya kabi na ku anda na rongo da ni bi na serengo mena coach ken tu ni boko malua kina ngon non da bitan lo katarava ke andi lo salini korewasa mai mulia ono mai kandabu era lewena chico ne songo binaka na Youth with a Mission karena kita lo tak cuma bikenda enan tuan nguna leka mai ngona nron langi kinu to somo isa mai nunggu tu na bakal lo me mata sao nyo sangole na o mini bakal moade o mini mata ngani bau release me ya we tani ala ma bigir to no mati lo to toka no ni na bio kadu ni bakal nana ni chuo ya wa
Sangat jauh, meu nomo
Totok na tomon bibi kamaruta kiama be seru sirebe na ekabe be ngarabe dindai panga mino nona sebu bala bina sa ngole mandanga itau tumbai redi bulu do mata boy rusul kato lo biniti me ono na kalo ko bar taka chubi kemuni na rochi kana nonda bulangi sa ochindua na usalo tingalo me suba cancer survivors na ikaro nonda bulangi bagareta chubi ni adandra andi los salini koroiwasa andi lo selini korewas kwa sarangau ni sare to mai kero sa bakana mata to ni bikim ni bikan lomani rede mulun to bata na kabri bin karabi dai hira rabin karabi chiko na youth with a mission ya ni semberto to ko ya me bakana kene bakara rau ki mami kinda be kemuni indi lo na kabri bin karabi dai binang sa bole buna nomuni sule nomuni ngauna na buku ni nom na mai bakara ramate ki mami chinga na buku ni songo lebo ni lewena to kla worldwide mekan na songo ngo the buchinga ngono youth with a mission bakana kiri bakara uir to ni mai bulan ni be ka to sar ndilo moni na baka masal te kemuni baka matila lai me te ka busar nga mai murande la muni ya tengget ni apa muni me ke misa kile kemuni baka binaka ke menanga te ka butos en bola tende la bala korna bango ai ndu mai boso bos tungo ke me ali mendanga ni kile ki ai bola binaka ndilo welcome to radio bulon do bata na ka bribing karabi ni nai binaka na dangunga o dilo me baka ni sa tukunitiko marmani kandabu wasuilau ono bulia kandabu wasilau bono batu anjina iya sabinaka tu sana turu mandiani ngo na vital na turu pagator chingo ni sia mo chuko mai suba sia mai nabula sia amerika sia ibe na matin tu to bi sia machikinongo may nabula ke o kito nito timi ulewan tiko na Island Breeze Island Breeze tiko na rukuni organization na Youth with a Mission mebaka ni buta kito tiko bulingo nito timi kito base chiko Kansas City Missouri but na madhango kito chiko kito sangin bimbinga me na no me Dupont Washington kito chiko ngoi Santa Rosa au chiko ngor to practice chiko muringo nito len timi nambi chiko lam ni motokango paleteni viangala e banga ngalu telengana iyo na ekabinak ni kwa ndilo sabi na kana YWAM na YWAM ya na Youth with a Mission tu di ke nunggu bakar to matang simber ndor me bitalo ba wili to na kena itu tuku o situ matang me bit sandor rongo tu te ko buta kene tini ke diwa ono sanga bulu tu ni take te ke rutunga o ira na youth na we Christian denomination du indu so ka tu di nia fonta ka indon American missionary Lauren Cunningham batakin non ndolomani darling Cunningham and tu ka diwa ono sanga bulu ka tu ni ngana purpose is to know God and to make him known ni pamatala tagamanta o kila ni ke bani ke da susuk todo nga me non da pono lomani vici nangono da boni lewena kina na songo go okay ni sama lewena go na kena tampana dana chukuna Island Breeze Ministry which is under the bigger YWAM ni tan lo man ni lewena baga ta indo elang ketugan ni tugun nanti lo darungo like se zabambe vinaka me bakai viti na nonda i me nonda do dareda do na visong na bikrobul do chiko na Christian Fellowship CF Fellowship ngunangor to na Swiss Scripture Union in secondary schools in schools ya me eu nangona wa bulitu kina na high school wa bondonia na retola ko may vida na group me na wawem o tia ules taliba lunge batarung tinango marami tinango naniru vivo sakingo baka vitina ni endrendro ko endrende sanga ni endrende baka na ngutaro endrende baka bleteni ulak ngai ni na I was curious autorang ma I understand missionary but what do I do what do you do to be part of this missions iyo na YWAM iyo manda nangune au sinibaka samtaksar ni ngona kadi ni kaluki na nungubula na YWAM iyo walewa na Island Breeze na 2001 may Sydney Brisbane Carbrook
Logan City, Brisbane, Queensland, na puno iwa start mikina. Na program endo it's about 6 months, 6 months program go bully the kinana, not only about God, his identity, and also knowing his voice and how to hear the voice of God, and also for yourself knowing who I am in God, my identity in God, and what he says of me, and being encountered by his love, not only in that stage, but then I have to share God's love to other people. But I joined, yes, to answer your question, I joined takana Island Breeze Australia, Brisbane, yan ang to sa Chukina, Cabrooke, Logan City. Kaya mo pala, no muni tarong ino muni nananga, how to become a missionary, sa ating kabo ni, tiba kasarat sungay lo muni, natakatagapin ako ni sa takabot chingo. That's right, yes. Dorle sumanta ya, wala ka ni pinana, nandra wiki mo niyon na, matani tapang baka nandra kinon na. Because she was praying that one of her seed, the seed of her womb, to be committed to the work of God. Yeah, to the work of God. For we with kirto na tuwakango na tevingungone. Sanganin dua membola ko vin maramatinay kito me litarong na tarungo. Na nongo gay tarong ako sa kilas tarungo ko na bunelon na do masula katumay nang gani masya that one of the seed of my womb will be, beba kanga hena to Samuel yes. To Samuel, she committed Samuel, Lord, I give you my child. It's not that she find it funny that my question is funny, but she found that, whoa. Finally. This is my prayer, like this is my prayer. This is what I've been praying for one of the seed of my womb to, be in ministry. And so yeah, from then. Zabatal na kalau tarabo ni Tura, may nanon na numutunang abi nanaya, zabasar na ikalaw tarap. Goto na pa malu chuk may kim nakilay kim ni binakasar kinatakata binako ni pator bukun turang. To nang gay zaba na singli binako ni kumbataw kila na raw talaga numbulen to nambula. Parang chuk may nakibina kenta sa we are so into materialistic things of this world na ilabo na katodo ko. Na Great Commission ko nila ko chikinanggor. Situ ko may berto na tisepele. Dola ko balutak na puno kita nga tiga bucur Jerusalem cutia Samaria. Me ato na yala ala ke buru-buran na kata ko ni dobator chukna maraman yon ko. Mai tomana. Benaka meu rele sutale dona talano tu kono biao na maramitin nango nang wingo na kede mikito balitin maramitin ako ni marami lawe. Na wingo kede mikito ndo la kali Christmas pati kina nito tua na nito now nangone se rombula kina. Ndo rido ko na nungkumbula. I'll never play with dolls or house, what do you call it? House play. But to kwendo rida, oyo ndo torando na kao, mengi ndo oba sala takirto na nungu cousins or na tabal na tiningu mbeka ratika kwa rangwani mbeka viao, me uba kame unga sinibuli. Sanjin. From then, from then she realized, she knows there's something different about me, and so and with what she said, if there's something, a desire that God has placed in your heart, in the way God wired us is different for our from every other people. So nanona tubo na kalubiao and dota ni nanona tubo birto na tuakango birto na tevingkuane ninda wakasangara na kalo ninda tautona when we submit ourselves to the Lord, He will lead us in the paths that He will help us to fulfill not just my desire but His desire through my life. Hope I answered your question. So that's how it all started. Na naman ito ko ni tiga bunga may bici o chika sa next step sana ni sangole Australian ni Ayo tiga wa wuli Wainandoi Bible School SPBC, yes South Pacific Bible College. Koya tiga weekend na 1998 graduate na 2000 Ucheo sangela kwa ni Australia li the kapna nugu DDS. But before that, awala ko betike ndone timi orto lebi the wikito na lebi na taltala orto
lako na bibali luto na tambanan na Assemblies of God. Yes. Gir luto tangi. Ortonge masula karto reda vida erando na worship team worship team na dances me lako bir living garabi na 2002. This was 2002. Living garabi bir na what you call bir na nonda na tauke ningele me Australia. The first people. Iyo, the first indigenous and aborigines. Yeah. Kona norto lako kinaya, orto nongona orto me vakamorto recruit, like kind of auditioning, we say it nowadays, auditioning. Yeah, auditioning, yes. Yeah, but they were praying for a team. Yung wana gelewa na leoni timingo, orto lebi the may 90, yung baka nga may suba. Iyo, yung baka nga may suba, vida may singatoka. O chia kitongela kongo na in a border na Queensland ke New South Wales Tweed Heads along the Gold Coast. Yes. O chia kitole vita bingoni kia na ngona kitongela ko kina ina ndone no Palm Island. Palm Island. Aunque sotabir to kina na director ni Island Breeze Australia o Mr. Wanga Barabilala korto na Rugby Plus. Right, na Rugby Plus nga ko ngay may lako may overlaw okay usa kito rango na Island Breeze na concept nga ko lele la lundre ni kina erleng kito rakabian to na Island Breeze Ministry. So it's pretty much arts and what do you call arts and entertainment. So arts is not just arts as singing and dancing, but it's also including arts and sports, including iyo. So nanong gusto tabirto Mr. Barabilala Palm Island, ikiasar nga sa titi makiti ko na longo kala I wanna pursue this like missions. Sa uchi may nanong kulak may bitkirto na timi. Ulis taling wana ulengele the cover na buling wana go na DTS, Discipleship Training School, 6 months course. 3 months, you get to learn about God, learn about mission and how to fulfill the Great Commission, learn about yourself as well. You man the New May Bible School. I thank God and I thank the people that have mentored me then, and I held on to those teachings. Don't just go for what you want to hear. Go for what you need to hear for yourself. That will bring change into your life. But to make us grow, we want to avoid all those things, because we're too comfortable with our comfort zone. And so from Bible school, yes, I learned the Bible from Genesis to Revelation, but DTS more deeper into how God wants this word theology to connect with my heart and my spirit, that what do you call manifesting nungu action nungu ibakaraw kena nungu ding baka sandon. Hope I answered your question. Sudah sa wala po ano bulang ichi ko na kabidi grabe din radio bulan dobanta man Youth with a Mission sa laki do tala tampan da usang kami kila cinggo na Island Breeze Plus ukla di lebsar na dorbo war base may opala war ngoleani na vi tibili lebu malevani se serne na buku di non rabin karabina kamista Barabilala girto non mate timi pagare te cinggo ni uto di bin karabio ya kaya bakit ite cinggo na itu bina kamo Australia ni sabing karabi chikin ni base chung may kinangonong gose o ni sa ngole sa ramay baka doon ni Amerika ni sa base chung iyo awabing karabi tungo na may Australia o tiya umbiyo may Australia awali we bakabulito balilay Marshall Islands Ibay na Kwajalein Atoll o tiya sangay transfer may na nito University Kona na YWAM University chikwe Kona alak may bingarabi kya go sa base chikwe Kansas City, Missouri na nito timi na Impact World Tour kito na lakuti ko ngali ko ibiti na karos nga bulka bitu ni September to the 16th of October. So we'll be there to go into schools and do schools assembly and share what we do as a arts and entertainment ministry.
May na naman ni join ta ka na mission level ko may na nito ko na tiyo sa Lukawalo 1998 ning gole way nandoy sa kwa sartunga na pingkarabi di pa zoro tu me adobo sartunga me sige pinakan ko siya talento na po no pingkarabi kin. Oni sa ta ka sartunga pa missionary. Iyo. Australia nung pingkarabi na Island Breeze Brisbane sember ni Island Breeze Rugby Plus. Awan bita balilay na ministry wala bibuki nandun na sungsulin lo to Tweed Heads Queensland o chow living karabi na Bible school kya le bibuki na tekubuna na matagali program bata discipleship training school but it's church based iyo na tala abilite kina kwa turangan ni Aborigines Pastor William Dumas kono nunguti ko ngani kya o sange ngole may bangoy Marshall Islands, Kona, Hawaii, Same Chicxarongoy, Kansas City, Missouri. But it's I have been around the world. Yeah, doing missions since then. Yeah, okay lah di lelipun weekend na ngone tangi tumbu sa kimai. Ngayon dua taronga ni ko beza pa ube loya, ube sotia. Na kame mbaleta na zaka chuki nongondi lo ko ba kame auroni tuku na bondon ser ngai ke ba kame sa siang to ko mai au sa dalate sa running so oi sa ngole matanga ni buli tal raw na buku di baka sama ya oni oke muni oni sa mbalabu sa randa muni bigarabi na buku di baka sama ngo ya roni oni pa mazala manta ele bungai tuku na zaka ngo ko siang wala ngani ang nambulongo kemu isawe 6 bulan samber mai. Waung geta manten do 6 bulan sa pinakatutungan na socia na loya na kadi baki. Mau tung na talanga bira na zaka talanga go ento na zaka baka isaw. Kemu ni oni sa kena great testimony sar nga oni sa tung na chingo may na 1998 may way nandoy. Coach kemu ni baka malu tu may naturang oni sa tu sar tunggo Kansas Missouri andilo. Yeah. Donungu dona kasala yung biuta wherever you are kenda dona ka bakasamta ko nanumana dona go lecturer may Bible school South Pacific Bible College wenandoy to kuno ko don't consider Bible school as a spare tire na kavini kalues sang ni tire question is better when you just like you mentioned kaya baka sa stuck may o sa sinithro na loy sa stuck may sa sinithro the sotia or anything else don't think that the work of the Lord is the last on the list last resort wherever you are, whether you're a lawyer, whether you're a doctor, whether you're just someone that cleans house or anything, you are there to show the love of Christ wherever you go. That's your mission field. It doesn't have to be full time like I do, as I dedicated my life to God's work. Like wherever you are, as long as you believe in God, as long as you believe in the word and the complete work He has done on the cross, and you know that it has changed not only your life but has transformed lives as well as your family and those that you've seen around you. This is a great work, just as so anunungu encouragement vira kede virna yes dona kakenda do bepesut non the culture mando kenda na kalo ubale na bulie nabule binaka yumanda baka wase nanungu childhood we na maramitinang nangu ready tiko kanyu kala do nangone kitondo bata talong baka kina na I never play house or anything. All I would do is lead my cousins, lead my like a teacher. And so later in the years, even though I did studies in Australia that leads me to do teaching, still now today I'm still using that wherever I go. Does it make sense? So teaching is not just not just like you go to after you go to university and then you get your a work permit to teach, but wherever you are and wherever I am, God has used me. I have spoken into DTS classes and used that giftings as a teacher in class, and so hope I
yeah, believe I answered your question. Na sa boleh butur ngana marama daru kina kole boleh kan mai tapo chikono da vitalo noa kindilo korewasa marama ni bulia ono mai kandabu sa pambulo tu ene cucu boturang mai nau isau bei nanganenra kala ni siama tal chika mai Fort Street ki kemdo to sarana turang marama ni chikini po turang ono merke nitakin di makari sese chikono non da vitalo noa Libre ko nanda vital lo tak na business orang ngol main mai tal lo tak na kanim bulan radio bulan do mata nda po budi bina kan indua sulit tu nono bulan na buku ni kenna una utagi chiko na matin tu ni kelo tu kudi lele weekend nda do wakata tu me sa zaba ke mai na sasanga na bibuno eso nda bandi taike ke pa mantang so chia se visa se da kenda ke nda italai sen na buku ni daga bina kan kena buno tagi chiko na matin itu ni kalau kalian daru saya atau bocor main na ucuci non daru vitala no ana kabina ku bon dotel na sa dotel na okay eso na pa chiko bango au bina katmu bakata gindilo au bina katala mo lewe na songo ni YWM se ula ko na Island Breeze na sa mbe ko mo daka mo ngai dure na songo ni sati ke no gorindilo yeah bina na taro dona kau be bayal longa ngata kenda kena na be wekanye dona ka bimbingo to have a covering as covering of a church, covering of a pastor na tal ke kau sematite ko na dona song selen lotu go seek advice and ask your leading pastor or they will you taki sendona youth leader o klame kere na bakasala kere mo masu for them to pray for you and guide you. This is my desire. I wanted to do this. Yo na YWM chiko na website. Na YWM if you feel and that's one thing like you mentioned the founder of YWM Lauren Cunningham as long as you hear the word of the Lord baleta ken dren ambula yaw na mumata wale senga na ilavo senga senga na toothpaste o wanta ka nga na masima na old school ways that the word of the Lord will keep you together because that's the only promises and that's the only thing that's evident in our life. So don't join. Go and ask your leaders, go and ask covering for your youth leaders, pastors. What's a in a mission? And YWM is everywhere in the world, and you can log in. We can na generation it's in the tip of our hand. Yes. And internet. It's and you can just log in and look up any base that the Lord leads you, or maybe your youth leader or your pastor may lead you to join. And within YWM, then you can seek for Island Breeze, whether it's if you wanna do Rugby Plus, or if you wanna do arts and entertainment, like we use cultural expression to convey the gospel of Jesus Christ. And nito timi ketondo wakanga takana be mata meke watakena we mata meke ni mena viva no na South Pacific meketo wakatete na gospel ngon torang chisu. Sabi na kemni barta ka ni sa chuki Santa Rosa na ngono ko kena no mundo mata timi. Ando na no mundo viva lu taki na baga dori ra ni rangole ni kino na wekanda Santa Rosa ni bara ramati ke me mati kena. Siano bida na singa ni chuki na bida na madao si bida na bula. Oni na mai kodo chumi kina tuku binaka ni no mundo tambana na Island Breeze Santa Rosa ndilo. Bro, I'm on a Zoom meeting. Sorry. Mai. Waso tanto na nito to kanila kumingo Di ko nilanga. Yes, nanito program Santa Rosa ni mataka Santa Rosa. Ni mataka kito na vitiko en Wellspring Samoan Church, Wellspring Samoan Church, 1255 Fulton Road, Santa Rosa,
95401 and address 1255 Fulton Road, Santa Rosa, California 95401. Yeah, that's at 7 p.m. tomorrow night. And then we have the nursing homes. There's a few nursing homes, but there's a big one, a luau show that we will be doing from 6 to 9 p.m. at the Lighthouse Hope Chapel. The address is 5680 Sonoma Highway, Santa Rosa, California 95409 is the postal code. I'll repeat it again. 5680 Sonoma Highway, Santa Rosa, California 95409. Yeah, Lighthouse Hope Chapel, 6 to 9 p.m. on Friday. And all our shows is free. Yeah, and your Lakoi Hawaii, on a soma and Donan Robada than the US to go to the 5 hotels that we perform in Kona, big island of Hawaii. But to go free. Nanito Timo Kito, we are more the evangelistic side. So when you come, it's free to come and watch us. Unang sa boleh buyan bibang dita kyo erto na Wellspring Church. Hope I answer your question. Okay. 255 Fulton Road, Santa Rosa, 255 Pasay Pondua. Batalaki na bitan nursing homes erto na chukin, batalaki na erto luau show. Bibang dita kyo weekend taon kina diwa and Lighthouse Hope Church and 518 Sonoma Highway, Santa Rosa, California. Kaya kau ni ngalala biyo kan lomani da sarongotan na italo rongo binakang go ni ngoleani. Wambut Santa Rosa puna dalile bukina kaya kau ni ngalala ni litoko na ni na song binakan Island Breeze Plus ka bakata lagi na song lebu ni YWM lewena chikon na meramana we kangungo ena ka binakan di kuwa di lo ndapo binakan ni rasulia chikon rongona meramai tanlo chikon bikenda na buku ni taka binaka. Kaya na puno tagi chungan itu binakan di nonda kalau lebu koe na ndana lei nduri menda na somitaro na vika enda sabaka torra na bukuna na ngauna na zabakina nonda rumbula na puro binaka go di loko riwasa done uchu chino muni tuku vike mami di sembera di zaba na no to program wena ka binaka ni ko. Any last words? Oh, any last word? Dengan nunggu pipa kaya langga tak weekend na viwe kani na Dobunau na ukitini bole na Dobunau Ecclesiastes chapter 12 na kena talira vangona tikina lakusar tukira 9 it goes down. It says all has been heard. He is the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandment, for this is the whole duty of men. All is being heard. We can attend church, we can do all workshops and all seminars, but the key is to fear God, is to apply what the word of God says. When you apply and walk in obedience, even though it may be hard, it may be impossible, but God's promise is that he will be with us wherever we go, according to Joshua chapter 1. And one thing that I want to encourage each one of us, one of our strengths is the Virokrokovi. It's so easy to be, because of the hurts that we go through, it's so easy to go with anger, go with with all kind of emotion. But we will honor people as they are, because they're also the image of God. You look at you look at the one next to you. They are the mirror of the image of God. You both carry the image of God. When we know who we are in God, our identity in who God has called us to be, and is first, I know that I'm first a child of God, then a Fijian, then the name I carry. When we know that and understand that we are first belong to God and we are carriers of his image, there won't be any competition, there won't be any room for jealousy or negativity. Does it make sense? Know who you are in God. Know yourself.
ke bakao lako na mission na bibo no kede na biya say buru kede au lako kina I Afrika I Asia o na reda na tukino na kai China kai India wata kai na kai wichi. It's either nursing or in the military, they are all around the world. Dona kando tukuna na liu ni mission o Lauren Cunningham, the founder, kau kwa vera kaya anu o silenga vera dona selkava, they can survive anywhere. Ya weekend tatalanga na kay nom bulan do kelito kenda na nom bulan na do biro krokobi. Nungu mas men da biro krokobi din na me kona bulan ni biba kay sinta ki kona nom bulan biba kay sinta ki ko ya kondo coach kenda talimuri. So ko ngaya rerwa kana God, fear God, keep his commandment. And for this is the whole duty of man. He will bring things into judgment at the end. No one na naridi ko kina. Una sabo lebu andilo. When he comes back for his church, you can die, body of Christ. Ya turun kana marama daru kino leo saka non bitalo na kabri bin karabin dau kila di labeta chuno non tembula lebu kon sabar ro tu kana share lebi katu da sarba kon tabu bina kani so erosule tu menon rombulo merome wasi chugo bekenta we ambalatin na daba ke lebi baka maru tai kida katu doko sa tu ni saranga maya na tintin ka ke da ngango metana rerba ka chuno kelo ka muria non ibuna umbaleta go sa itabi ni tamata ke denga anda bo bina ka we ndi loko riwasa na Youth with a Mission ka chuko talanga kena tambana na Island Breeze Plans na kabri bin karab dindai maraba di bulia ono mai kantabu tega bunga mai bici dio sa bulu kawalu sa duru mutu mai na tamban di buli lotu mai wai nandoi kelani chuko na rukun di tamban di lotu na Assemblies of God rabin karab mai kina bagai lair lang dia Australia sa ngolen na be say buru-buru taleso sar base sar chunga mai Missouri na ngono go to chungo Santa Rosa na buku chunga di taka lebu o to ka chuga ya se sul mai virtu na ti se peli se tomana chunga na maramana we kango na ka bena ku kem sa bo na ka kem indilo kem sa masulaka na pambalau tagi chuga na no munimbula bai kurte chuga na buku bagayalo tomani chikina taka bina ko ni poka tor chingor ni sa solimbula tukina ni sa bota mati tal tunga kina en ekab de binkarab dindai kiminu tak tal tunga kin donangona en kadili sen reading bulun do bata mo ngem butal non list tal tume biki mami en abuno ni sa bakal tal yabatu en abuni kena bakal suitunga na yalo melesu wana ngone turanga o Jesu Kristo binak sa bale no muningona abak ni binak tu en biki muni kena no muni binkarab chiko en ekab ni binkarab dindai sibina ono en diwan na miniti Gona radio bulun do bata. Pede lo nobo na munindaw no bingarabi binagsabo le na siya machukumang. Isa binaka. Bulan mo ang sana pa rakati kong na Nada, meu rombo da
aungai tukuna kaya lataka nei besu nindu abata aungai buki mai kayandra aungai kilai salai nino butanra aungai buki mai kayandra aungai kilai salai nino butanra aungai buki mai kayandra aungai kilai salai nino butanra. Kia sama indono moniromo Kia sama indono moniromo Kia sama indono moniromo Kia sama indono moniromo
ina ao musili mani lusi ina ao musili otina nulo usaru ibe bagai sini pakia kia samai nondono moniro pakia kia samai nondono moniro satala nondono uisoso moniro na pakia kia samai nondono moniro aue 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 samai le dano sili le tu fole mai le tu no sili le tu fole mai le tu no aumbao ere ambembao sema mata sote abinibo anomume eme sama kini eirumi wale wani paki akia tau mole mole au filia au luita anina sema sema batadina paki akia sama inondono moniro pakia kia sama inondono moniro satala nondono uisoso moniro na pakia kia sama inondono moniro aue 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 sama le dano sili le tu fole mai le tu no sili le tu fole mai le tu no aumbao ere ambembao sema mata sote abinibo anomume emeu sama itinia meiumi wale ngani pakia kia tau mole mole au felia au nuita anina sema sema batadina Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani.
so enda sa senga sarangan nikla na da bumenda vaka talo taka vosi ngile utaka sa baka kapita ne ka kuni lo malenga sa tipin dono bunua around buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na digina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingan ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabio ka kana kozlo surua otat ni kailangan ko patana kena pai ng bani kay na manray oyana JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarangan no direct message virtu giring akin na bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se o nga wala sarangan ito miko may nanomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talang ani rito dilibata kan na kemu katalo wasing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Nada masarap madami bulikin ng doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Silang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkakil kabito ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangan may. So, nagkali wala ka tala tunda wala ka. Kubertungko. Kau saya lo bengo kamu bilang tak nak kampanye bilang kan gua na heritage link ni mau na bilang kasarang saya kata lintu nak kaya pakata tutu nak kena takkan nak kena pepo work itu tak kami somi nak kira kena timber ke apa sing tu bikin dari labu lewaya minta samu kena kisi dan ni maron kena ngona mojuri paling bul kaki baik kamu pada waktu na insurance ya serangan apa the Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo mena rusang bulu ka banewa kaya sa ruwa namba ki otin na polisi gaya na lenga di ko na beba sa oray dawi mati sa siyanga raw sar na baka leo fo muna telefoni text mai ki na mas saiva walu bandua tolu walu lima ena kena itutu kumatalilay ngandre bana be buke ena kena somi na libo seneges kita urani buke iko girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Bila sabu lebu turang kena marama da roki na leo bo rosa mulka wala miniti me bitu na kaloko radio mbulon do bata to toka bojitu nan raki begitu San Francisco to ware di andi matani singa to kantona kana kena warumisa na kena kata-kata na silibu na kanikuwa iketo saba kila talitunggo na tangi me butini we lebungo na tombo levo San Francisco sa may cool off take may mitalitu na kabinang ni kundi na nga ni si smile tunga mo andi matin singa sa ngi ko tuni baka malu ame nromu yani nanda ku maloloy ento na itutuku nga mo na baka di tagabiken daw kila ni may boss tu ndo na ngone ndo na itokan na radio mbulon do bata base sa archigo may na United Arab Emirates ya turang waka gebi amberinga rabagari taka na hugon ra Pil Media Ministry rabi nakata merle dokumen taka to dog rabi tamba dokumen taki to dog nabi puno to dog sar me Jerusalem na muria chiko ya na Feast of Tabernacle sabo bi nakata na radio bulan doba to virtu sa reach out juga ni be Mrs. Titilia na itini na buku ni inon sa sanga taka na be kabari labo member leta na nona yaya todo ko ni bitamba ka barita ka na ilabo todo nga nakubuna oni ba ko tsukan sa ndingo mo mistitili na itini abambuta sa ochu saranga ni singa ni donation and singa binaka ni ko be kemuni oni be baungeti oni sule ani na nomoni dau ningai raw ni zel be titili na itini na namba ni telefoni go 125 walu vitu diwa ono ba vitu walu 415-879-6478. Titilia na itini ni Zelkina ngandrebi nga me roto toko ni tolondolo bakatata ni labo ni merke sa komuniti may baka malua mis na itini sa nanggay bako teni kina bonua sar nga sa katali bako to bigebi na bonua sar nga sa na itini ni bonua harto na supply tagamay na equipment todo ko ni video production ni Gebi Amaringa na buko ni Abba 7 Media Ministry ana buku ni non ngoli chukan mele document tek todo mai na first inaugural flight my within Ben Gurion International Airport my Tel Aviv
Baka talaki na we punuan da kilani bola tamen baka dia tegi baka bici kin Vingarabi na Vingarabi kin Feast of Tabernacle o ya nando ngona leka mengo baka ndo tale bio kan lomani o chinon da na tau na buku ni taka binak ngo kende merke rabagari taka chiko na nga imbiu tu na zamuni me baka numi tu na video production todo ko e baka doran na Abba 7 Media Ministry e na bingon todo ko sa sandoli o chinelalo sangen do la ko mai na yada na baka binaka na chuki na zamu e na buku ni zaule lai ona tete bagi kina na ministry binango zel betitile na itini na bon telefoni 125 walu bitu diwa ono pa bitu walu 125 walu bitu diwa ono pa vitu walu titile na itini atu baka rautu mena dingoma na muni zawe na kabine ben karabi dai to tol sarchu na to silingi ni koloko sa botal bikenda Rosa bulu kapana miniti me bitu na kaloko don bulu bena kana bio kaningo na kabina kani kuana imbu tu yono malo ambula sa siama tu kaningo mai manoda no sorry don bulu bena ka mai na tauni bena kana sana bagu turang tolu na timini unique blinds and carpets mesa bulu bena ka mesa alfereti ke rauni ke tono numi en don sere pa bimbi berto nugu bitinani mai tombata baka nuni bena ka talanga ni bikemunu na imbu tu yono ge namuni mata wale abang bimbi chiko iberto nom do gangs todo sara do siamo chiko mai na unique blinds and carpets en kabina kani ku mesa alfereti ke na imbu tu yono mai manoda industrial subdivision may no sorry and kabina ko ambula landa beta binaka na siya machumay inoking karau turang ngone saun arneandra baka nuni binaka ina bugna muni siya mato may maleban na kabina ni kuwa baka nuni binaka talanga be na ita fe ni mbiu may wai binaka na siya machumay Sacramento sa baka nuni binaka 20 bikemuni kay Mr. Mbiu may wai na kabina ni kuwa baka nuni binaka talanga be seruaya o watilonga uli baka nuni binaka ina bugna muni siya machumay sista makalo ni wanga mumbula baka ni binak tu ya ne no bugu bitomani na radio mbulon do banta en kabi di bingarabi en tindai sana ndo manda weekend na serre en wasin non tango ngo na no chiko na bitunga na kaloko sana daba kina na non to bito kani en kabi di bingarabi ni ko to tola to selinga ni kaloko na ngauna na daka na bikato do na daka bai ya sando manda weekend na serre suara baka taru juga kabi na ni kuwa so taruh bang dondonu so taruh bang bamba so taruh lotu isa da bambeka lenga me bakani sangole so bulu bina katabolengo akanisi matameli isa so sangole kamu sangole kanisa numuina kimo ko bia na mara baka mama sur rei kombu nanalo mamu memba beisa nia lungundu di batu motoro boleka kuani wakia
yombo Rumbina yombo Turanga bembo Ngito toa meda rumbina yombo Io sentite sara turanga men bongi totolo me dava da rumbi da potu na iombo na vei bantu do sara na kabi vinga raba dintai apo to weekend tina miniti me bitu na kala simbera kan ngolo na numa mau na da buto mantai ne sona itu tuku do na mena rongotan simber da bibo mo te na kabi vinga raba dintai endo chiku na norto tatabu na yasan na boga turanga da kun robe na itu chiku turanga mai lalanga besi non re chiku na ngon turanga tu da ka we da ka un robe USA barbecue fundraising event en boga dur chiku na singa bakarawai sarangango bakarawai ngo na katin kadio ni singa mai na tin na kaloko kina ono na kaloko na kabi wona na boga dur kina ngo ni rongo to do sar na wekandra mai mai bichi en boga dur chiku na Rincon Valley Community Park 5278 Badger Road Santa Rosa na bikaso na lewe chiku ni tatabu kana binakungo mai un robe na lamb chops na ika na toa na sausage potato salad vegetable salad na dessert wat kena na ngunu ka bakta laki na kena fruits sambo chico zaranga kina vasanga bulan dola dua na serve na bakta tal chunga kina na volleyball come and show your talent toso mai menta mai maru tak na barbecue ni da au bata kena waini banua keba kau ni bina kata mo ni ota tak na kemo ni barbecue ni da au giriti sopa na nabani talibani go vitu saiba vitu tolu lima diwa walu diwa onoba 707-359 8964 ya na zakun rob USA barbecue ndo to fundraising event go na bodo chico bondo tal Rincon Valley Community Park 5278 Badger Road Santa Rosa USA chops ika toa sausage potato salad vegetable salad dessert fruit drinks klayabida vasanga bulu walengan dola ve kemuni na biwa kan lomani na Singapore wai sarangango en total na glamorous Vitulima Island night orto kota ini bikemuni na Bay Area OGs karosa bulu kawan ni Singapore wai mata ko tumai na bogadur na Friedman Event Center ba ono Vitu ono Marriott Avenue Santa Rosa California 95405 $100 per person na tula kaloko na kabi kina tina kaloko na mbongi island menu dinner and drinks live entertainment DJ and so much more dolo mutikite girbe mero nimbola na telefoni 225 822 ono dio saiba sebiate da tabu ono 5 saiba bitu dua saiba rua ndua saiba sebe lei sane ken rambuka na ban telefoni dio ndua ba bitu saiba 5 vanan rau ya bita ni tuku ya cuma bikenta ena kabi bin garabi din tai nangauna sa boto nga bikenta bitu na miniti me bitu sa talanga na kaloko iketal nga ausana numa usana mai tatau kin dona kana nugo bogo bin nakataka o ya no ndo bito kani mai na tolu na kaloko me ado besar nga nangauna inda sama bita tau na gichikin ng dona kana nugo marutaka no ndo bito kani sakira talaga na muni buso chike baka embale ta sa kambe ko soni to ni bosa bikemni ena kabi bin garabi din tai baka non tumatu balle mo to do bisere kitu na bingon to ko sara en radio bulan dua bata ko sa boretaka bika todo ko tegabu endo ngono sa mai zaba sa zaba ndike na non to bitokani ena kabi ni bin garabi ni ko to nga mai sia matale ena kabi mataka ngono batanga ka kuni ngoletani siamo chunga mai na radio bulun do banta ena via kabi to ko sar no ser baka mode matanga ni kina be semi parani embulusia ono ni pinaka na bugun lakalako ni basic kibuni na moli baka bimbi be malkai rabo ko to chunga ni lakalako mai ala pa sa mai maduata ena kabi be ngarabi ending dai baka ni pinaka talaga be Olivia Chone to na ser talaga ni ba mode men numikina Mr. and Mrs. Chone's resident en Russell Kandua Taka Road mai mati buana turang na utingu Pio Constantino Chone tigo sar mai Perth mai na Raki Australia ba ni binaka en bu ni bin garabitabi do siapa tong mikin bio kan lamani binaka Olivia Chone semit kim do wat chumai en kab di bin garabin dai ko mo tal chunga bi Vitorina zabulala ba kan ni binaka nang sa bole una nomini siamo chumai kerto do sar na bio kan ni rambeleu radio bulan do bat sando do tundu tunga na kerkere na itatau do kana like ngai sia takani eu pedela nobo nomini ndau ni bin garabi
Me azo pa nangaw nandar nagabiro mo din domo talikina. Di ba kating ubinaka? Di kalaw ngata. Ni sa mode. Mode. Boleh kemai Mosalako Dolo male Uweiko Boleh kemai Mosalako Nanumia Niutueke Ngau nasa sivi Rui maleka Au maroroya Kamarengeta Tawa nguileda Ngau nakoya Isa leilewa Mambau nanuma Boleh kamai Mosalako Lolo male Vuveiko Boleh kamai Mosalako Nanumia Niutueke Daulamani Mobosota Nondarungauna Samaidava Kena kamida Tomani tale Nondarulasa Ruingasa-ngasa Nomutuyawa Au ngaleni Matamu weyau Ende itunga Wala kamai Mosalako Lolo male Uweiko Wala kamai Mosalako Nanumiyau Niutueke Wala kamai Mosalako Lolo male Uweiko Wala kamai Mosalako